Taimi tōna mai leo wa 10 minutu wa te ai le tu la 10 i le tautua pau o le Radio Samoa su lima Eva tolu a mo proclame o le Aouli ma Fofogamua ia o le o sui tu langa fo le ona patau ba se ia toi pa ia po stemi o luma fa o Aouli tautua a tlenga Fofogamua fa ponga maro le tato tu le wina tlo na lua o tato tala i pen fa ponga ia le so ile tautua mai au tanga mai tipi au tanga mai mesi le banu mesi sulua pasi muli alu moa le tola fitu le wina muli na tanto tala po il neva yaso asta venga tala tau a wow por klame fanga solo tu mau vela pa mawina ki lani lua sulua le maulunga lo ia sabili ang mai sau sipo lo awa ia lo sulfo lai lo ma lo si sufana malulu i le bo Ora vai ngama tai au le pe mai ele leile tau ai pa upo nei ti munga au fo o la so nai los fu le vera pa moina mo tai au su le malona manu le po pa uti munga le sto nai io e ole na e va pena lama o le malulu o le vela o lo iai i la sto nai lu su tasi le mo lungo lo iai e malona manu le fiafi e su mo le lua So venga na sa manta ngo fiel solo la me au fo ia tatu o mata po inga nei se mela ngo fo yo o ke ru pango kala sa aru mo ku fi mai a pa le nga le fa il a sa ane pa mai lu so lo bela pa mo winga il a sa lo ma nu le po es formal fa o so venga nga tai fa le tonu tau il a so lenso ataya o la so to na anga ia tule ile asa son fua ia le lava ta pena me o Silvia le na o Silvia o faola telefoni pe ameai patalo pasio ta to no isa mo tu sa le ar taimi lo su lomra minuto o te ale tu la e se fuluma le lua patalo pasio ta to no isa mo ia lai pa tiri emo le wila pa uti monga lo awa pa so lo atoa Si o tātou tunu e pele o tō pingalo manatua le tano, pe lawa no pia i aini malo le tunu le whaatunuina, pe roa i tātou i tāro sanga, loso rewa le bela. Pa maumina mai sa moro manu le fiafi e lua su lima, vai ngai apno pa atoa lava, o loa pe na fona wha manu moro mai, e leisi timu pa u pe ar ngalo e wha pua le pati e o mai au pani. Se vai ngai wai kanto roto rua mataupo tanaki, o loa pa uti munga e leo mafa, au lo au au pa sa la toa, se vai ngai nai pe plenty, Pasalato in country kiss for Max Vela mo Wellington e lo pa upoti munga lo mafa se vai ngbo nai wa rapa palm sa NOV neighbor mai sing tauranga se pa ila maka penganga ko sai da mol ka sampo e klaiste se mo no tu twa o lo master of fear de solo la mai taito le la moka penganga ko ya e vos temi bala mai ko pa mano se le yo to sampo se venga da tala tau e mas for venga se tato no Samoa Ya, manisi vai ngonu tu toi. Ya wala ba por klame fanga solo. Taimi tu mai. Su don mala bidu te wa te ai le tu las malua. Mori pa maloma pa tai langa te tia pa la tu si tia uzo. Malola mo ta pena nei foi va yaso foi atu manunia al sa al pane ya ave nga wa si le fie me ka nga ave va ko me va venga. Ya wa mo le sky. Ya ke fo wa pa penga se yo ka ko weekend o ka penga ko mari si moranga lu ata ya manola boso tia nga lue ya tato maputi pa e post time na pia pia e fa mo a mosto ta inga mare suira Radio Samoa yo nga andilo mayava mai na vai ya unis fo yo tato mta upele o por silfien maro tato no ya tato ta pena lem fa solo tato program se pa ya le tu live fa pats mai pona le fia nga ni ato saber Al Harrington Tau te maputa se e pa ia poi. Tai mara pia. Yo e mala watu le pia anga po. Sa do pese amata.
La lova Samoa wa ule ne yokas futialu awal suia ngila wa ule kio eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela ina mo so manuia ile Unitec ole alango malo sile Unitec mo oe wasanga lwenga le leile lumanai patupla yellow to mai le architecture engineering mala social work auta wina oe se matata fo pe ole pisinisi mo na bainga ese esi dia mala se lau mata upu e pula lava oe tu salava pe tele i mautonu po le asa mata upu e ave sila mamao mo so lumanai manuia le sitara nei loa ile Unitec tanga iane ile unitec.ac.nz alofa lava au tiro o le tala fia o fai te nei tau sanga mai le ona sfulu lima sfulu valto sanga le matua o soifua o fai tino inai polo kalambe o siaki ma fa atonga au po tau fale manava ele eise ngaluanga tele te faya e au lia lole lima sfulu valu le lima iwa tau sanga le matua o lo soifua o le alafo fua atu ila upusa meli ia le pusa mosu esu enga ma fa atonga au ma tau fale manava ma fa amanui atu lo waso fanau ai o le vaenga ele leiai o le amu fua pusa ma mea fai ngaluenga mo le fatinoi no ia fa ata ma suenga e tailua tau sanga malafu atu se o ina e au dia e fitus fulima tau sanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofie o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina yola a mau alola pusa Failo. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima tasi. I want the MC of us along to Aoauli Radio Samoa le tamu sanga teto fitu le Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu male nima November mai le malata alo le Manuka Rovers i mangele mai le iva le tai au los fulu au malo los yo le afina wina le champignon le foi tau sanga malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International Sevens lu afe los fulu male nima I want the MC lu on YouTube Radio Samoa tasi limba iva tonu abo Ua mawhai ona au wina atu nei whaasalalanka. Ona o le langolango malosi a le dry-bond construction chemicals. Whafsota e nei loa a lithia whamuina i le olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana i le o valu selau found o lua ono lua tasi. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe le aini pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. Radio Samoa. Taslima iva tolu. Amo. O le temele tole mai lea ua a patonu lama le tulas pulma le lua. I le tautua le Radio Samoa so lima e vatolu a moras paraile leo tato iai. Leo aso spulfa November lua o lima. Tautonu e leo awaoa lama. Ia maisa silfia lama tato tasi le mamanu le ato tato tunu. Le lama upa tau mo amor tato sanga il pai ungo ne tau sanga. Ia pa mo ia ne lofo le ri tu mauno tato pa tua. Ina ia tātou tau nuu I le pai unga le nei tau sanga. Walawa me tupu mai ia tu mau pea lo tātou whā tua mana tatalo tariton. E le tu la po ia lama tātou wholaunga. E ulama nā pe moe wholaunga I mōta malawa ai le pe siringi a le lopo le I tu mau ana tātou whā pataima vii le tua I lona wha maoni ia tātou.
Toi patalofa toi le pe maulunga tātou tunu mai lava I maunga maulunga pa ia se opi toi titi tā lofa lava ma lor for lau Samoa ia neri lana pule pa soifua lo wona ne o tātou tāpa I lunga o pe au ngaro I le tautua pa wau ale Radio Samoa so lima iwa tolu a mo patalofa ia pa au tala leo pa tuna pa lia so staff pa au toro nei le rangi a toa mai se o to vini tau suina mai o soifua o alaba ni nganga e ai ina mo ia mo lono malo o forovan patalo patu ta lofa lava patalo pa tunu mar tunu tunu le mai mo mai ia fa ponga mai dao mo po ia pa malo le taupati mai a mese lo to talina mai o tau tu ale Radio Samoa ya tunu mau patalo patu le nganga pa lono le was proile mato le was sofa november lu olu le mo tato fo la ngai lama na bala I no pang ya tonu along to see I tato fam yanga tu sa tato ola mo fia si le I lo finngalo mo lo to po pe nga ai lo so fu mo lo pe nga I usai ni tasia le ala tato te wia na le ala atu le nganga pa io le li so ni mai tau to lo ina no to so fu mo tato wala ai pa ma lor for laun le pangarina foi pata lo pa so mo tanga singasi mo tamalawa lo pa to lian malo le tunu inga singasi o tino ya o for lo pa tu da uso la to tulio la to pa salanga so ese ya lo pa tu pa maoni o to pa salanga ba me mai se la fio se la le la ngona salamon foi le li tanto fia o atu le li fa nga ina lo to so fu mo tanto ola o aso toi ya pa ya ngalo lo tanto tu o ya tanto lo fantu ya o lava na ya lon pa nau ya mese o na yo tanto tu asinga sina lava ta o pia pi so fu atarton o ya fa mano longa le ya to ma wa so fu mo ria ya wala to fi matiu te wala au le ni tanto te ngalu ai o porovan pa ta tu ta lofa lava ele tau tu ale Radio Samoa so lima Eva tonu amo patano batu ya lanto e mai lunga le apio po ringa ma lunga le YouTube channel ya lo fatu ma lo lava mai se lo to lia ina o le tau tu ale Radio Samoa so lima Eva tonu amo o le proclame le Aouli ma Fofogamua ya le su tu langa I po ila to ona pa ta wa o taitu tato ma puta se pa I po I se taima le fiafi anga le la to lunga le ala pa manatu pe awal pa ngai na telefoni te le lava ni fala lave o stupu mai ai o mau po so fu no fa manatu a pe telefia pa fonga mai lava ya le nganga lava le na tau tu ale Radio Samoa tu o lano e los pa tonunga awal pa ngai na telefoni sango le mo ta malawa o le na ta ora le mo le pansia mo li le lopo ele saur ka makau mananga male ya turi lo sao pa tau ta le mata lai lunga le wala ya mese fo fa ai lo tu la fono lei ase si lunga tu la fono ma lei si meto fa manatu te me utu ai lo sai so spam pensini topo mai fa la le mata utia mor ke fongi pe ave ioi o le singonga kangia kani lo va le par ka va le nga pa mai lo pa amstrano pa le pa so le fia ai ko ia kusa va ya pe kani lo ke fongi kongor ka vale pe pa nga tono ta vale la kur pam pensingi fa mole pe la na au nga giatum tau fa ya tu mo tanto uma e matautia tanto ta tano e fa ta mala vo tanto aone I nau se si tu langa e mau ai fo ilo so fu la o e nau tali lo telefoni ala o va pe la u tu lo sa kali ke pong so da vale emmo asole ya orenga pe na tu atu o ta matautia tele le fa o nga telefoni a outu lo sai pampensin non pa manatu la mamota to telem ta uporo pe nau sil piel malo tato no pe la mona tu antu lalo e ma pai malu pe o to pai de aso mane aso ele leia neli o aso uma le o tato tu talo tu batas e manino ai me uma e ale lava to langa tuli la mi tonu ole na tanto o tuli la mi tonu to de e pai alan pa sinonga mi tonu ole na te doni ta uporo pa penalu ngana lo to sai fa pa tolo lo ba ane fa pa ngana tino ai manino ar sil fanga le tuoi me oma
ina ia tani le li ma mai se lau le lei whaaponga ai hei umana mrien whaamasinonga wha solo tātou e mo mia lava le amia tonu ma le whaamaoni ai tātou ta tālo mo whaamasinonga lo tā lia lupe o maun ia se taimi e whaaponga atu ai tātou ia tono e mamao lo whaaponga mau atu no pia i atu ia tono e mamao ia e mana tua ai pāle mia ia marka peneta I lau ta talo, tātou lo ai tau marele atu, na asa taimi fōi po tau nuu atu I Samoa, pionga na pālimia ia na Aouli, wāni atoa ia tau nuu ni manuia, o iai pa mano longa le li, ia o pa maoni o le mea tāua le tofia mana awai oe, masua o na min style, pai pule mtu langa o iai, ia tai esi o tātou tunu o le pa maoni, ma soifua ma tatau I le pule lo to soifua ma tātou ona, fa vai papa le na si o tātou mano fa vai le tua le o ngana tātou tu alanga le li ia petalai mai le li ko ke kau alanga mai le li ia le li ai mamau au toro tu vai si le silo mai le li lai alanga ai mo ko mamau ia tātou wo le li e manino ai mea uma, maua le tō fia, tātou fia, tātou tālia lupa, o mauno le ase lau se lau fia lei, e pāponga i wei umanulia po in whaamsinonga o lo ngā solo pēr nei taimi, ia o le mana tua e lau tālo whaamamoni, nisi o tunu, ia o ne po ia tunu pei o na e pāponga, mai si sila, ia la tō taimi talii, tōno le malo, ia mtulanga ma pena, e mai si se tiu te o whaiva, ia pe ona ta o mai foi le sa sui kom sina po le leo e makau kia e matau tia wo over man makau kia e o tu langa va pe po ie o la toa ma o lunga mtulanga pena e na po la wa sa ili ai ina ia moa le fai unga e na ngai po le tuli lon fa salanga para lava tu langa o ia te o I au ta to la ia me tupu mai e lo ta wina i sa to e le papea tutupu mai ni mea, ai le lu tau wina I tātou, e o ngā mo oe, e o ngā mo a, e o ngā mo tātou uma. E tila iai, te langona, ma e whaaponga, e le mānaia. Tu ina nau o le ola, o le tu ina nau. E o o le pina ngalo ma le loto e le whaamalia ina, mera na ua tupu ai la, tupu ai whaanamilame. So o kolo, sila lor ki Apollo, o e kam fai kuranga a vai le aka ma pi yama ko ya anu lo ia anu le ako ngai mangai ai umane le aso ya o panga kia palu maina matanga ya tala no yelo la ya me va pena ya e lu tau wina o mai tato ya ai a lofa le ia mai pelon file mu ya tato u malama ya le ya se tu fa mo le po se ami o tonu lumba sil fanga ni ai tātou te whai mea sili a mo le atua. Tātou manatu te whai mea sili o le atua ala Jesu Keriso, o ele tangata ua manatu mai. Le atari o le tangata ua asi ai o ia iati. E sere manai. Ya, tātou fia, tātou pati, le alofa o le atua iasa uma. E am tātou whaia lona pinangalo. Ai aua ia tātou. Ya, mana ia le, tā longa le la patonu ina tai au, ina le Manukau Rovers, ia nga ia nei mo so no lo so sani fo ile tautua de Radio Samoa ia pa pena pon fasan lo watu ia pa tai po sponsors lo pa pena nga lo ina ia me se la to tai mutali ia foi lango atu ai foi ma le Radio Samoa ia me uma fa ia mo vi ngole tua ma na ia a longa o le afa le malu ia la pa pena mo pe me mtau sa ese manga ia sa le mo me mtau sa ia nga muri mai le ngisi me mo bala au le li e manino ai mea uma e manu ai mea uma ia tari tonu me whionga te akono ia tiken sanele alo so soifua ia la te ia sa ninga da por valu tai au ta leva ti ofro ta long momo ia na o sil fia uma le pe ta long tai au ma no ia suane ta lane au ia mai mo ia ta longa e o ta alo ta ua le so Los por minute ona tale ole tu lai tasi na minute au natu tatu lu itau te pene na sunga le fapenga ya sona ngapa pa talopa le pionga au pepe pilione mar fatua salmasina no puano yo tala pa taita ma ani swapa
Ia, whamnianga, matalabati ia pati meki o a maileas. Oi, ngot wenga, pena po ia tuna, moli, ia, marola vale, maputa mai, lenga tele o Rachel Sipa, lo maputa mai cleanliness, ia po cleanoi, ia, lofa tele atu, pepo ia bito, pau, io, palalma, ele palatala, kau kio.
vai sau due si vai le pese, vai sau due le pese, vai mai ai lau due mai mai la musica, vai mai ai lau due mai si va mai la musica. Mawaila sala, o passe ile ona, sabia te nei doina, patela bataita le o te pai no waina, patela bataita le o te pai no waina. Vai sau due si vai le pese, vai sau due le pese, vai sau due si vai le pese, vai sau due le pese, vai sau due si vai le pese, vai sau due le pese, vai mai ai lau due mai la musica. Vai mai ai lau due mai si va mai la musica. Vai sau due si vai le pese, vai sau due le pese, vai sau due si vai le pese, vai sau due le pese, vai sau due si vai le pese, vai sau due le pese, vai mai ai lau due mai la musica, vai mai ai lau due mai si va mai la musica. Vai sau due si vai le pese, vai sau due le pese, vai sau due si vai le pese, vai sau due le pese, vai sau due si vai le pese, vai sau due le pese, vai mai ai lau due mai la musica, vai mai ai lau due mai si va mai la musica. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tau mō le aso. E tā ua ia Yesu, mea o I lou loto. Jesus cares about the inside of you. Luka ma tā upo e sfulu maletasi, o le fuai upo e tolus fulu maleiva. Ua fetala I atu le alii ia teia. O tou farisaio. Ua faa mama ina lava e outou tua o le ipu male tā noa. Peitai, o totonu o outou. Ua tūtumu I mea ua whāoa, male a mio leanga. E tā ua ia Yesu, mea o I lou loto. Jesus cares about the inside of you. O tai o le lotu iutaia, o farisaio, o tusi upu, o sātu kaio, ma le au osi taulanga. O tangata e ola whaafolinga. E teu I fafo, ia le leima mata ngofie, a o totonu o ola tau loto.
ua tumu i mea leanga. Na vala aulia e stasi farisai o Yesu, la te tali sua faatasi mai ai lona fale. Ua talia e Yesu, ina ua sao fafai i le la o ai. Ua tau mafa Yesu, a ua le faa mamaina ona lima, e tusa matu maanga a iutaia. Ua au tilo mai le fariseio, ma le loto le mama, pei ua fai i a Yesu. Ao Yesu, e ia te ia le mana na te sila fia mea uma. Fai mai Yesu i le fariseio. O tou fariseio, tou te faa mama fafo le ipu ma le tā noa. A o totonu, e matua ele elea, e tumu i le a mio leanga. E whaatatau le tala Yesu i le loto o le fariseio. E fia mama i fafo, ai ele elea i totonu. E fia ami o tonu i fafo, ai tumu totonu o lona loto, i le a mio leanga. Samoa ai, e tā ua ia Yesu, mea o totonu o tātou loto. E mana o Yesu, ia faa mama ina totonu. Faa mama totonu o lou loto. A mama totonu. Ona whaingo fie lea. Ona mata ngō fie le vainga i fafo. Faa mama mō mua. Totonu o tātou loto. O le mea au pito i sili lea na tāua. Ia Yesu. A mama lou loto. Ma faa mama totonu o i tātou. Ona tātou i loa lea. Faa maa ngalo atu. Ona tātou i loa lea. Faa maua lalo atu. Ona tātou i loa lea. Ona alo lo fa atu. Samoa e tā ua ia Yesu. Totonu o tātou loto. Ia faa mamaina. Ona tātou i loa atu lea. O le anga le lei. O le loto faa maangalo. O le loto mama. Ma le loto alofa. Tātou te tālo. Lea tua pa iai. E te fina ngalo ia faa mamaina totonu o mātou loto. O le mama pito i sili lea ona tāua. Ona manuia lea o fafo. O lo mātou wola faa le tangata. Tātou ia malau o fio i fe au mga aluenga o le nei aso. E tonu ma le le iai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou wali i ma le whaaola. Ua mātou tatalo atuai nei. Amen. Hallelujah,
Ua whaelo mai alo official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand ia whae tete o na whaatino ri vaenga e ono tūlai mai eini mu tau tuana ngā sesenga o mea tau mawha ia awale tu la fua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi Asia jane le tūlau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. Aoauli MC a whaasala launga tu Aouli Radio Samoa le tamu sanga teto fitu ale Malisi Pacific International Sevens e le aso se fulu male nima o November mai le malanta alo le Manuka Rovers i mangele mai le iwa le tai au los fulu au malo losi o le awhina wina le champini o le nei fo tau sanga malu au mai Samoa wha au mai fiti mai si au mai New Zealand nei le Malisi Pacific International Sevens lua afe los fulu male nima Aouli MC e lunga le YouTube o Radio Samoa tasi lima iwa tonu a bom Ua mawhai ona awina atu nei whaasala launga ona o le langolango malosi a le dry-bond construction chemicals Whafsota e nei loa alithia whamuina i le olua tasi o whaalua tasi lima fituewa. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Lua Valu, Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana, tai ngal malmana i le ovalu selau, found on lua, ono lua tasi. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. E fia le mana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino o se tema o ke topa ma novema e luse fulu pasenio le apa uma walano e le tongi o tavale pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā i nai e mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo po o whangali whapelo tātou ofisa au tui ala fua pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e wha mautu ai ai ngā whabitoa o lo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai ina rei tupu se whalawelawe ai o lo iai le puipuinga Mara tuolo yele tanto account New Zealand be la fo sa fo ile Moana Rentals e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa moni si fa talanga vala ile Pacific Easy ile oval selau o tasiono po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu wiva fitu fa o le lufi tu ono fitu wiva valu fa matalo sanga e transfer o e ile Moana be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo In this update, a new wing of police graduates as a former Prime Minister admits it's a tough time for the force and trust is falling. New cops have graduated in Auckland today. But it comes just days after a scathing IPCA report found numerous failures in how senior police leaders dealt with allegations around former Deputy Commissioner Jevon McSkimming. Sir John Key, who's patron of the graduating wing, told the graduates it's been a very challenging week. There is a degree of trust that needs to be rebuilt, and with the Commissioner's work and with the work of his colleagues, that trust will be rebuilt. Police have selected the detection device they'll use for new roadside drug testing, picking up on cannabis, meth, MDMA and cocaine. Kate Rickard reports. The testing will roll out in Wellington from next month to clamp down on drug drivers. Australian drug detection provider PathTech will supply the oral fluid testing equipment as well as kits to collect saliva samples for lab analysis. Police say the new equipment was tested by officers and they're hoping to have it operating nationwide by mid-next year. Calls for legislative change to allow for more open banking and more competition in the banking sector. The government's accepted or partially accepted most of the recommendations of a select committee inquiry into banking. They include requiring the Reserve Bank to focus more on competition.
Banking Reform Coalition convener Kent Dustin says the sector won't change while the big four banks control almost the whole banking market. The only way we can change that is by getting new banks in. And by new banks, we don't mean those old traditional high street banks. What we mean are these nimble fintechs. An early childhood teaching union fears a majority of primary principals are on the way out. An Insights poll by the NZEI union shows 73% of primary principals say they're likely to quit within 5 years. That's news. In sport, the assistants on the Black Ferns staff will remain in limbo until the appointment of a new coach. Alan Bunting is leaving the role after New Zealand Rugby's review of the side's World Cup semi-final exit. A replacement is expected by Christmas. Backline General Beauden Barrett is adamant the All Blacks' discipline will improve against England at Twickenham on Sunday morning. They've conceded 9 yellow cards in 11 tests this season, including 3 against Scotland. Barrett remains unfazed. Just a little bit of self-control or lack of from individuals. It's not a major thing. It's a tough one to put the finger on other than, everyone's just got to be aware of it and everyone can control it. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Oh. Ua ova ai, o mata I ai, le susulu ia mai o le la. Ona o pese ai lea, siva foi ai, Fia, le Matengo fie, Samoa, O Feleni, Emasani ai, le Matengo fie, Fia nga, le malanga, ele tausanga fu, Fia nga, atunu na ola mai ai pese mai e fai lungai nai ala mangoto siva mai e fai lungai nai ala mangoto Malanga ese atu tele mesui lo olanga le mafau me na mata mai ai ai vala au mai fo I atu le nu matango fie Samoa o feleni Emasani ai le nu matango fie Fia nga, le malanga, il tausanga fu. Fia nga, atunu na ola mai ai. Pese mai, e fai lungai nai. Ala mangoto, siva mai, e fai lungai nai. Ala mangoto. Se vong malia te banka ana mangoto taimi tole mai 10 minuto o te ele tole tasi pa pongor maro tato tunu tato proclame luitau pena na sunga pa penga ya et sona ngafa spa pong port ba spo pa unia ya meso tato tala I bai fanua au nato ngana peretania ole ua tonu marisa ole sunga ya akuso filei ya ele oposil fia port tautua ale nei po company o lo anga e tele malo tato no family ina mai ai nisi o promotion ya meso o lanto sa o tau awina ile tau tu ale enterprise model group ya se pa se tala ya anga tu le weekend dengan pa lo pa tal bat ya also mane o pa ia mo manu augusto fio lei ma lo tau tu no e meso la torto fa au pengan venga ya ma lo le tau tai foi lo yonga taito ya pa tai le tu le fo mo nei lau ta so
mo fo nei te lo ia ma ta lo pat po ile pa ponga te ta to wa tuno ia lo pai ona ma u mai ta fa sa la un so se vai na lava o lo pe ia ma se ta to wa tuno nei ni si nei ia ma lo le so po mo ma lo ko ta wa ta i lo ia ma ta to ia maro langona le tasi pe ona tono o lo so guso ia tato bien pa tai le tu la ia se tu fa monga vane le pa ia malo tato tono fa fong mai ia o toro ne me se o tono ma ia tato te mapu lava tato sili le ia manu ia va tu fa malo ma fa tai ila o to fo i tau tu am tabela po malo tato tono ia me se o nisi o tar sanga ia me se lava tu langa i tongi ai ta lapu ia lo to sa ili lava se me le ia wala mar tato tru ai la foto yo au ma pana kuso ia se fai sta tala fa pon malo tato tru anga etu de wiki in malanga pa no ia pa te le lava mole ma to wa no ia sai po tato le so mole ma no fai pe ia mole pa la lo fo ia po fa i lo fo se tau to vai vai tato enterprise mail manekau ia la lava le tulanga ole ta ma ta vale ia ma tu la fo ta sa i na fo yo ta vale mo malu se ta to no ia ole nei ma sina ia o ia le ta to a campaign na ole make a sale no ninga ole a fo ia ole stock clearance ole le i tele ta to ta vale lo ia pe la na o pe ta utonu lava ma tu la fo le ma sina fo ia Christmas ya le pe o mato amata me tu la fo le ile tele fa mamianga la le mo pa o mo la lo ta vale ni era tu la mata u le ya ile ngata ina i mau ta vale ai ya tu tiro fo i ta o ta vale ma ko ya na i fo i tu la ya one i ya mautinoa you're getting a great deal fo le ma le ile ta vale wa pio ta to volele na ai tu a fo tu la mata dala ia wa so le ngona le ia ta wa ia nei vai ta wa online ma mea ma la fa ia o ta wa fo na o fa online vai ai ta mai ti e su e fo le ina i mautino o la le ngata ina pa u le ta vale ma fatia le pemeni tan o la so ani fo le paketi le tangata fo le so ipuanga nei vai tau ia pe o lala na o le tulanga fo le o le ua au titilo mau ia il pulega ale tato fata vale nei manekau ina ia mafai o na mautino e nga fatia le lo sio tato watino ia ma se ia ni sila ato fo le ia lai paketi me tau tato tabali ole e tolu la meta vale ia fa pe tu atu lunga mo sila pia le malu se tato watu no ya mo la to fo lo sa ili na ta vale wa fo ia le nei fo ia fa ngo nei vai atu ia ma se le weekend lo ia le tato wa lua fe skulu ole Suzuki Swift por ta vale la no moana ia e meno le ta vale le ia le ko mo la lo ile balua fe iba se la iba lima valua ke iba se lau da lima o le lua pe spulu ono o le ni ten lesio kuso ta vale la i polo sidan ya kato a totsu lima kilometer ta vale le lua pe spulu ono ya le ua pa u le nei masina i le iba se lau ono o le kato valu no fo le o le lua pe spulu pa o le Nissan Serena ya lo pa u fo i kato ta vale na au ngā mō e tātou ai ngā tōtele i le iwa se lau i lima. Ia po le pitiro po i lima spuka la hole le peimeni i le vai aso. Ia pio nei e tā vale ia e afo i alu te le mānoa noa ia tātou tā vale wapa ufa pitoa mō le nei masina. Ia e tātou nunga o le aka wau e kua ia le masina fōu. Kua lava i nei whai o na ngā katia ia ma mō po i nei wha pitoa mō pasau ni atu le kuisi. Masi mitulanga whapea ia o le pai ona mau mo foi tato ta vale lungo tato website ia o le enterprise card .co.nz ia a fa pe o lo ia fo le ngata ina mau ai le payment ia a me se fo ia pai ka nga yo mai lau tau sanga ta fa pe e te mana o finance ia lau ta vale tulanga fa pena ia o tulanga o le tato lo toa ia tulanga sami lava
te tala tātou le pitu aso o le vai aso, a matamai le iwa i le afa le lima i aso uma lava, e so wina pe aso tōna i pe aso sā, maua lava ia mātou nei i le mai le iwa mai le afa le lima i aso uma lava e tala e tātou patawali. Ia, mo nisi whamatalanga, pe po i o le weekend, ia, le a whai po tātou papakiu māsani, le māsani whai tai no weekend, ia, e po tātou papakiu na i le aso tōna i malaso sā, ia, mo la tō po i o la moa wanoa i sū matala mai au, ia, tātou māputa i nei i se mātou lotoa nei manukau. Tātou e stress māsani o le 5.5, anga i le 5.7 nei Grace South Road, e lua tātou ia, ia, o lo iai tātou the building, o lo iai le Patrick Cars, ia, o ia Malesi tū, lono winga, e maua uma i ia tūlanga po lele o tau ta vale, e maua i wha maa vewa, o tūlanga po pena. Ia, o lo iai tātou in-house finance, ia, pawale mea, o lo laisene, mana ia, ia, within an hour, ia, maua i tāri o lau tāu sanga, tūlanga po pena, ia, le umise tai me te whaakatitari ai, ia, mo whai o application tūlanga pena, mo nisi whamatalanga, ia, mo mātou i le o Barcelau, ono tasiono, whātasivalu, o Barcelau, ono tasiono, whātasivalu, ia, mo mātou ngā lua tu marisunga le pule ia Terry Corn, māpo ia tau o papo, ia, ko tō au nei o kuso pia lelei, ia, whai ona so tai mai yang patal no ko ni so vaena lo mana dia ai tulanga dia malam lamai matilang pa pena ilaw labang mana ia tai to pa sai tele lawa lo fiong mo ma to wa no ia manu tele na po i fatau ni atu to en on nei aso e mai pa tau ni the weekend ia tama dia foi le tua i le po anga mau se tatu atu no tatu se lo foi se la mo bua de lo famale anga le tua manu nei aso Malo tanoa, tai po i tā pena au kuso leo long pa tuila lava e manu tātou tunu lau te pena nyor tānu i poti au anga e tui tātou le weekend. Mana i tele le points leo e mai e mauni mo le po i lele apa apea te le affordinga tātou le affordability. Ia, pe ana pātula o tāna i lesi aso tu lau le ngana le paponga le manu tātou tunu. Au tau sili i manu lo tā le vawe po longai. Au po i te tau sili le mele o e le manosi ai maise leo pa tau mua amara tātou sāri whai unga ne tau sanga au kuso tā pena le lei tā pena le me tauna mua awane i wha mua me tauna muni e a whaina i ele i umasa mano lo whaaptai mo le wha manasi au mai si o tātou tunu e maise o le manino le wha maoni o le maina e maise po i o promotional o whanga solo po i le tautua le enterprise moral group ia alo pangia le li famia la auto foto tua mes fo fanga rol ma bao si auto company ye perfile mo mo nga leo le li lo fato la fanga nga mes auso le pule ya cherry kun ia mo se weekend man via auto le auso ya mes auto to na mano ta to no la lo pa mai se mano akuso pa tai okay le ya mo le va pe le o pole tunu ya la feme fa manga ko kele lo po ka mafang ya fa la fa mai ngonga fa manga ko ya ku so mo pora ya ai pa tai mortari po ti mata ngo fia ku so lo fa tu mo lo sunga man fritua man no falo man via foi le weekend le lo fo ready ya tanto fe lo pe dang le tai mo terminei fa so i foi ya fa to ku so ya fa so i foi ya man via foi ne ya tai so i foi ya e lelo tal no sa lava ya au kuso fia leile o fa o iva fitu o lua o no fa o le o lua o fa o iva fitu o lua no lua por o iva lua fitu ono o le o iva lua fitu ono o pete bala o Barcelona ono tasi ono fa tasi vanu o Barcelona ono tasi ono fa tasi vanu lima fitu tolu Christ ha pro le manukau ia por le lima ono fitu
Great Sabro iman. Kau e pela mo na paatata la pongo ia ai nona pa manatu mo tato uma tu lata tato vai ma Krismasi ma aso manolo pa le ala pa ki tanga i mua tono lo mota lo lawa po atu lango ia pa le se si fa tau tu langa me ta vale ai pa pea ke ba ko ka mo lunga la kikia ia nga ia pilinga ko i lo wa manatu pa to jas le fa misio nisi mea ia ko anga e ko kongi pini e o ko le makanga le ka usanga por apo le tau sanga pe au dia nga lentai o mo ko a se kia pa lengi ia Fofoga uma ia o tau tuana le Enterprise Motor Group i Manukau City marangang pa no alofa lava o te ro o le tala fia o fai te nei tau sanga mai le onas fulu limas fu valto sanga le matua le soifua o fa tino nai por kalambe o siaki ma fa atonga au po tau fale manava e le esenga luanga tele te faia e Aouli lo le limas fu valu le lima i fa tau sanga le matua o lo soifua o le ala fofu atu le pusa meli ia le pusa mo so esu enga ma fa atonga au ma tau fale manava ma fa amanu atu lo waso fa na ai o le vaenga e le lei o le amo fu pusa ma me fa inga luenga mo le fatino no i fa ata ma so enga e tai lua tau sanga ma la fuatu se yo o ina e Aouli e fitus fu lima tau sanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e so enga ma fa atonga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia e le aise tongi e vave ma fai ngofia o so enga ma fa atonga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina yola a mau alola pusa fai loa o mana mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fi malanga inga mo New Zealand imata au po pe yo le vaita mai no fa na po ngaluenga a fai lau tali o le ioi wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene ma o silia ma le se funo lima tau sanga hola na tau tua e toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken imata au putau fi malanga inga e awhia imata upu na o atu le tribunal ma apili le minister tanga iana e le Facebook ma le upenga te whailangi i molimau mo nisi whamtalanga wala au mai le Fern Immigration Services o luatasi, tasi lima tasi o lima. A whaiwa umala dei tau sanga i tele i malanga i Samoa. Ua saunia nei ala diti sao se awanoa i teo no manu malo ai i se pepa malanga matoifo i mai i Samoa ma le lima se lau tala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau lima se lau tala New Zealand po le lima se lau tala Australia pe silia tufoi i le mai cash o le tuka inga i Samoa o le mawale o le awanoa i le se i le aso mua te sema ma le se i munumuli le aso limo Januari e ma whaifoi o le e angava ai le se i pe a lafo se top up tolus tala New Zealand, po le tolu se furu tala Australia pe silia te foi, molo a inga i Samoa, e ia inga ole nei whabitoa. Marui e tele aso fia i ainga umo Samoa. E te manae maua se luma na manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i naenga ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whāna maua lunga i le whainumera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, po le university entrance i le tele o kolisi i le au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Malo soifua o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. O sau se o tatala le leo na motu o le pawa e malama o ngai olo uingo a fa apealo na mafuaanga atonu e fai malu I o se tasi I le nei o langa
Sasiva malulima e te upea ilo uanganga Amatanga o le pisingisimo se la asanga Oloa male fale aeta ofie matai Manatu ile malosi langona ile vai vai Mapumaiti na ole olanga Samoa utele fatupua o setala Polonga e tau mawhaie atina e Nau nau ia maua selu manai Atali i le anga leanga Lea i se ono sai O mai tau sanga fea ngai pea mawhainga tā Nono po i malono uta Wa pei i tau se pango tā Salafe avea i Solomonia i le tula pono Whai mai e tafi e se ita o whanue umi e sa o loto Pena paanati nati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai tai Tasiva maluiva mapui maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Mapumaiti na ole olanga Samoa utele fatupua o setala Polonga e tau mawhaie atina e Nau nau ia maua selu manai Atali i leanga leanga Lea i se ono sai Setala Polonga e tau mawhaie atina e Nau nau ia maua selu manai Atali i leanga leanga Lea i se ono sai
whaitinga o le olanga Samoa utele fatupua o se tala Kolonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selu manai Atali i le anga leanga Le ai se ono sai ...24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word. Au te fia e whawhiloa I tātou tunuu mai tātou polkalame o le areto le ola le nei aso ma lor so I fua manuia ia te oi mo whai foi ona mai moa ia ma whaafonga I tātou polkalame o le nei aso o le whaalinga la mta upe tolu o le whai upe valu e whapea ua o tu ina atu I au luma le whai tutoa ua vanoa e le ai fo I se na te mawhaia ona punitia a wawa ia te oe sina ma losi I titi O le upu o le aso le nei, o le atua na te wha atoa. O le mea le nei tā ua o iloa mai le atua I la upoi au au nanga ia te ia. O ia o le atua na te wha atoa toa mea tātou te le atoa toa ai. A wafoi la o oe mau, e le aima so tātou atoa toa. O so se mea ka kou ke whaia, e o le tātou au nanga I le atua. E le ato toa lava e I ka la polfe mai o I tātou o au auna le au ngā I tātou waka ku whaia me au na tātou whaia e oa I mea fo I tātou te tau mawhaia I au auna I le tua me mau le tino e au auna I le tua e le ako koa lava sa tātou au auna ngā whai mai e paulo a olo ua tua na te wha atoa mea uma kaku ke makikiwai. Ko foi le kalesia le Filipi saanga le lei le auso. Ai fai mai nga kaumawhai ai kaumawhai e fesosoani e ui I le makiwa ai nga kaumawhai o ngi mea iki nga laku kaumawhai ai. A le fai mai na wha atoa e le tua. E le ngata la I meo le tino le nei le atoa toa tatu o unanga I le tua. Ai whape na fo ilo tatu malosi. Ke loa e le a koa fo kako malosi. Ele atoa lo kako I loa le atua malona finangalo. Ele atoa fo I lo tatou loto atu ia te ia. Ele akoa lo kako soi fuatu inatu. Elo o mea uma kako ke whaia I le atua e kako ki kauma whai lo kako manos e umai fua. Ele a ia se mea atoa. O le secret nei mo oe siringa manga ia le atua. Ai singa malosi kiki ia te oe. Singa I loa I titi o le finangalo le atua. Sina mala malama la I titi o le finangalo le atua. Singa tau mawhai la I kiki. Ai masila mai le atua. E iai se mea I kiki o kokoe ia ke oe. E ke loko aku I le atua. Ke loa. Fai mai la kalar ko spaia. Le ka le sia le sa. Le ia le tusi a whalenga. E il tala le atua no fai mai. Ua outu inatu ia te outou. Le whaito toa wawanoa whai mai. E le ai fo I se na te mawhaia o ngapungikia. A wa whai mai le rikala. A wa ua ia te oe singa malosi kiki. Kalu ai o singa malosi kiki ngā ia te oe. E ke au ngā I le tua e ke kau mawhai I se mea mo le tua. O le fia I o le tua. I se mea kiki e ke kau mawhai. Pe kiki ai ke kau mawhai. E la vale mea na. E wha atoa e le toa wafe mai o le tua ngā ke wha atoa. E le ngate ngā wha ako I lo motiva I le tino. Ai wha atoa so se mea na weke au ngā I le tua. So se mea ke kui ngā kui a te ia. Ka ngoe kui au o Yesu. O Yesu ngā ke wha atoa ina. Wingala
o ke popole nge ele fa pela fa ku me ki ki nga e fa me le hanga ile le pe ave wala van ele ole winga ngal tal ai so se malosi sila mai le tu e ke kau mafai ele lava lo malosi e ke kau mafai au nga ele lava me ki au ngai e ke kau mafai e fia malama ai ngaka lo malama ko inga mena ka ngolo le tu va ai mai lo le tua o fai la vaenga o e kau mafai ki ngasi me kiki ke lo ai ki kau mafai ke lo o le fia le tua e fe so angi tangata e kau mafai ne ase me kiki o te oe ai kau mafai mai tango le pe Yesu pa un le me o mafai o ke kau mafai ele lava lo maros kau le vai ku waku yo ao Yesu ke lo e te tulo ya ao Yesu lava lo mai foi me ai foi a reto e lima mai e lua me kikia me mai Yesu e go me ai mai nga mai mai su au mai ala me foi Yesu nga kango Yesu me itinge ke pelo nta ma fa vetai long kama la me ku pur va venga ovai ama marit fa penga fo so se me kiki o te oe ai tu ilo loko ma ku ya Yesu lo fa mai e fa tele Yesu le me kiki nga te oe le tua o matu ilo ele ai so matu atu ai fa fitai ese a oe ese la vole nei tua e ke le nga o me ke kele ke manga o ai ai sila mai lo maku ka uma fai po le maku me kiki matu te tau mafai e te fai ma fatele mo mato ia vi ia o Yesu amen.
le si Fofogamua le Bunnings can bring it all together for you. le FOGCC quiet lau wafio ngai io e mare pes pa mai atu mani tato programe a reto le ola lo te pena ina le sunga ia pasta na paele kopa nei programe mori pa maloma pa tai pasta na paele mo te pena nei programe vai aso tai tasi ia manuia tele lo mar pertua no falo e meso le kalisia le li o lo luangaro lo esfa ponga pa nei programe a reto le ola pe a tātou au dia i le alofa malanga le lei le nāma yaso. So fitu surono minute o na tāna o le tulai lua tāna lua te minau tātou tāna pēna pāponga i le so panga solo po leo tātou proklame a mose a mnoa po nele e a mai Samoa e le sui o le radio Samoa i a pe on tānia i po i a nisi o whamsinonga o rawa penana pa ngā solo to e tōra pō mai a nafi ma ana pōse i a pa i a po stay minute tai au i a taritonu i a lea i a pa yaso le i e pa pena lava i a mai po nisi sui o le tātou ngānuang ne i a maulama lea mano stay mi i a pa pena po pa ponga maro le tātou watonu i tala i mea tupu e mesi o i ungo pa whamsinonga i pe ona pia pa fonga maro le tātou tonu toi pa tā lofa tai tōra pa i maulunga le tātou tonu Te lava maputa mai ai na yo tamana yo tinare a tōra tātou tino ia pātana pātai tui le nganga pa alolo malolo pale pātai le pāfonga mai ia mai se o loto utalia lava o tautua le Radio Samoa so lima iwa tonu a moe mota malawa toi pātana lofa po le au pingaruanga pa ia ne atua o lofa no manu ia au wā Samoa mo a tai au po lofa pātana pātu mria lama lau tō ngānu wenga pōra I lewa yaso ia wānia nganga e aina mo ia malona mālo. Le whangaruinon pātālofa ia tuno o e mamao, te tono lo māua mai, tautua mo e fitu aso le yaso lua sur whai tu la, telefo i on maro le tuno mo le mawina mai, ia whaamaria ina mai, lanto wha fonga mai a tuno e mai, miso i autoro nei, e leo sa mātou vi inga. Le ase me le lei, mātou te whaia mōni vi inga o le lii i le mātou o unanga mtau tuolo taupa ia malo tau manu alofa te le atu. Le lamau mamaisi ui o le netau sanga lua oro lima, wha mā lore fo lau, le utatou wa ai mai le tau fiafi o le netau sanga, tō mā natu atu i mā sina o mai atu mā ofa o tau whenangano mō tātou loto. Ea i maunga ifo i vanu, pai mau tau ngā ifo, lalo tātou wha moe ono me whetu leni mai. Pai me tu pesili la ngona e sola manatu aisea ono le tele o me whetu leni mai. Ai ui lava lea e o ma ne taua fiafi le anga le leo le li. Le epsin yelon wha maoni pai mo anafi ma le so e o lava ngatang. Tu mauru tātou whātua tua maritaritonu e le tu la po ira tātou po launga toe vai aso toe neitau sanga ea tātou whātua tua ilo tātou tua ia o ia lava e tau tailo tātou sa mo mori atu le tō soifua tātou wola e meso na ialon whanau le au pengaronga titofi ia nai tu āsin sina ia uifo inisi o whātau tolia i ngase o le tino ia taritonu lava o lo ia te whamana o longa le li tātou loto tele e le lei ane li i asa uma o asa uma e le lei le li pe on tau alanga i pea ma tātou vii le atua mana tua sa moe lau talo tātou bala ino whanga ia e whapena lava te whaponga mau atu o te whaalonga mau atu ia tātou te nopia ia te noa e mau tātou bala basa e pia o maila e pia ale alofa leo le li o lo whapena on tau sia i tātou long ta sia i pe tātou le tātou nopo bala ia mana tua sa mo la tala mai se pani mia mo na ba ka peneta ia mai se fo so to fia le tua ngai ia mara tor ta to no mana tua pa vai pa por ta so malo pa vai le tua e manuia ai mea uma ai pa malo por lau le malo ta to no bi ia e bi ia lo ta to tua pa dar batu ia Aaron Sila mana pa tua ia mai po mana palo so lo fatu mana tua pa tau ke ngano ia masani ha pa lo pa kau pe mangava Aaron Sila ia ngai to ile ia ma ai se Beka na pa tua ia mai po pe ona
patonu ai o te le sau tai au pasi ni ko la o mai o e man pertua man no falo ia ma lo lava rechi kamu mana ainga lo fa te atu ia pio mai la pepe ka lo fa se o tamane o pepe io e ia o ke le lo po nga se le wa ia ia po tu ngo po nisi ia o la to fa me fa longo le pule ai jo kabal sivile kabal si ya ngale mo e al mesi le no fa mo lalo mo bibi ile tu o lo ma lo si le fa mo se poto mo se lo o te pesili ile tu mo fa lango ile tu me o ma ia no mo le ma no si a me se po io la me lo fa po fu ia tu ai lo to pa ia me so se ala ngadu lu e tanto ia whaia molona vi inga pa malofa aptan malo tato. So no pati meki mala inga ia alofa tele atu ma lo lava tau pati mai ia pena po ia bito pau ia pa pena po pa tu ia Rachel Sipa mala inga lo maputa mai na i mission paper klendoi ia ma no lava pa tai to ta lofa tu pa i molonga tato no pa nga solo tato por klame o le ta longa le All Blacks ma le pomi la pasa mo le pomi a wenge langi o la o mo ko afe ko o pa ko Scott veango pa ko e ko kusale le ia ka mai ngol ku selo me la fa au ke pola ile pola e motu i tua e pa pena no o fa la nga venga nga no maka ia i luma e ama pa tau tai le io mai sa fa i lano to ma pau e o ke po le nga la pa biki le kai ka no pe os nga wole ko ia mas ko ia pa tai ya lo pa ma no si mai tai to le la ka fa ia ko ia ka longa ana pa bia la sa io e uma ia pa pe po le ke mai mo ai le la po ka se ko ki lo ngore wa ki le pe o ia ile kai mal ka long karo fa nge langi malo flex apar tolu pa biao ia lo minga apa e kula vars pulu minute ia lo ngovinga e kula lus pulu minute ka long e ngai ko mano lola ia pe po lele e ke mai moai a le ai po ka mane fu mai ana tai au le fitu ta pena loa ia le sa na to la sa ne pe ai e o le va pe umar ka long e anga umalea e ka oko i loa mpa kari ko ngā sori o le mko ase se Jerusalem ia le pape vako se si kulanga o lu tau a mo tato uma ai manuia pole ta alonga le All Blacks ia male au lea inge langi e le whaingofi o whai ai nai le All Blacks e manatua o le Six Nation lea lea tu Europa e makua le koe masala salo e se o ai lava ko mai o farani ko mai ka alia ko mai ia ailangi ko mai ngalangi ko mai Wales ia sau i masawa periko o fai inga lo praksi au umai al pe o menga wa po le lo fai ma pa lo fesasi ia le ma po o sia o ia Scott Robertson ia malona au ba e tau whainga o All Blacks ia pa pui ia lau whai meu ko kelisi wala mbea ia sui mai man tu a sui e sui al numero tas e sui al numero tas e sui al numero tas e le papel o kangakana e sa ungi mai e le papel o numero 5 man ngumle ai o ai nabo fi All Blacks e numero tas o ma e le papel la sau ia spea le ai o spero numero kasi po ilako ai mai se la ula All Blacks ia al se ia pula to so fo mai mon le ia ta longa na pa te mai fo mal te minga ale pa wa lo ma longa e ko mo fo le replay nga ta longa na ai sa uni le sa uni ta to mo ta po inga le li tu fi tau fao tau mafa pa le nga ai ba le manga mo le ya so fa ku minga o tau mafa pa le nga ai awangi owa ka ma partino wa menga ko pesili ele ngona o ngai fa masingo ile le ska ngo owa ka ma partino ai owa lo ta ma fa palenga kile kai e ko ika po esi e ma ku ki e po fai fo le si e ngai alu ale fia ta po ai le ya ta longa na
o le ia ka longa fitu le manisi ia na o man pa pong mai lango po ia le tau tua le Radio Samoa pa ngai le Manukau Rivers ia ina Manukau la talanta tua ia oi apa yo South Auckland le te ia le ma se bang na la to yo mai North Shore ma West Auckland pa le si ma aku ia ai pa to le la longa langa ka ia mata foi e tapo inga pa tai le tua e ama va au le li pa paulo na au ta longa ta alo ta o loso le fitu le malisi ta au mo le pot pa maloma pa tai sponsors la to lango ina mese la va to le Radio Samoa to wato ia o mato to au o mato lima ia wala marta longa ta au manatua na le pai pa ka kala oi pa marurua le pa pe le ko pa mga ko le si e alu male vai pa ana ko le male si vai ke le lo para ka ngole si vai ia vai la amola vai nga ko sawa skill je ka yo va nga le o manino aku la pongo pa mole tu lo le ngana pa nga ina taitu e sale ava o ona e le tau dia la ka manga nga le vai pa le ka mai fiaro mo la pongo vai tau mafana ia ku lau ako a se upu isi tūlang ia mo wala au whaasaina a moa ia ngau leo e vili atu munu bao e o malako kingi e piki o koma wai ma e o leo stai ese le ma ngaia o leo stai o se me silion soa malie umalo waso wa te pia ma bea tu ta longa le World Cup o le ta longa le pola langi liki liki tau sanga lua ro no pe umma le pulu le o baba e ko ye ke o se ma singi le o le pulu le ia Australia en langi New Zealand ma France o le pulu nga pulu e nga e ka longa le World Cup i le ro no o le liki le yungi le ka ngo kwai le pulu e Australia en langi New Zealand o kama mako ko ma le o manga le pulu e la le Australia en langi ea o New Zealand ea ma France o le pulupi lale ia Samoa tonga ma Fiji sole ko lako nga pulupi nga le Samoa tonga Fiji a le pulusi e ia Papua New Guinea le Panona ma Cook Island pulu nga le A, B and C e le taalonga le luo le likir le o vato le wa au mai kai winge ia ko pe ko ia se suinga wale ma mau arkai o le pulu A Australia ngalangi New Zealand ma France le pulu P ia Samoa tonga Fiji ia le pulu C ia Papua New Guinea le Panona so le ale pongo ali so ia ma ko ale alonga nga le ngai ia ma fa lo kai kunga ko ia se swinga ia pa penga na bon tau pai foi ia nga ia ngai ka alonga ma taimi ia o ma nei le lo man Samoa tana fia ko kasi la ka alonga le ma Belgium pe ia va biao nga ka ia po las konga ia le umane o lua ta longa man mano le ngi mang mano lai kia o kwa sui ar kia le manu le o short yang ada ta pua yo ta to mo nga fa lo maka dia wale o le mene so e ai langa la lu ya lu langa ia po le ipo la langi ka sang po ya ne mai la kala ka mai o uma ya ka po i Australia ne fa ya le po la langi ka sang po ya le la ko kasi ka longa le o mo ia o mata longa i lua ale manu Samoa ia ka longa la le ma Belgium ia po le weekend ia ma lo mai lo ia mani no ale anga ia chulo ia ka penga ia mole anga ia tu mole World Cup ai ma lo lama ia lom pa nau ta wino ta ma tango fie ia ta alo tu ia loto ta alo le polo on ko manga ia ku ia ma no sia ko lo loto e fa ia ka alo le polo ai lo chino ia on manu ma lo ile ma ngai ke Lele ayo somanatu sefa ale mula walu talofa wa emanatu lava mana o emalene yolanga etao foi lele ayo somanatu sefa ale mula walu talofa
Officially ai pea lo uloto o te masalo o si o fia poto ai le se I fai masea lofa e au le fango tau le tauola Officially ai pea lo uloto o te masalo o si o fia poto ai le se I fai masea lofa e au le fango tau le tauola Talo fai lofa fau le anga e le mawai sau me anga Na ole umia yolo ama e pai e ai fa pena Tu ulo mata pea pea Se I tu ia na vai vainga Mai male alo faio ainga E sili lava si motiva fia fia Nai lole fia tele ai inosia Se I tu ia na vai vainga Mai male alo faio ainga E sili lava si motiva fia fia Nai lole fia tele ai inosia E sili lava o si mea mangu mangu E te mawai na male filemu Aole aso si mama na otele E te tu ai le sa meme Te fai fai mali Sili lava o si mea mangu mangu E te mawai na male filemu Aole aso si mama na otele E te tu ai le sa meme Te fai fai mali Talo fa Samoa wa ule nei o kas futi alu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a Tala flava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima iva tolu a mo Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga Pio wa umama totu pesa te yo matotino na ayeto masine le ainini fo Mawa mai lo utotongi ua o oli oli wa mawa o sa utupe o te alu te omi omi palangi tala pepelo ele oni tau mea moni wa uma o lo utotongi na alu se oli Maua mai lo utotongi Ua o oli oli Wa maua o la utupe o te alu te omi omi Palangi tala pepelo Ele oni tau mea moni Wa umai lo utotongi Na alu se oli Casino, casino Wana olo ino ino Inei papalangi Ile amio pio pio Wa umama totu Pesa te yo matotino Na ayeto masine le ainini fo Casino tau fa alata Casino tau lama lama E casino, 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 casino potoleanga Avatu ola uafe Ai au mai na ole afa Ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata Casino tau fa alata Casino tau lama lama E casino, 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 casino potoleanga Avatu ola uafe Ai au mai na ole afa Ai le tau lia le tele o aso te po ina fata fata Casino, casino Wana olo ino ino Inei papalangi Ile amio pio pio Wa umama totu Pesa te yo matotino Na ayeto masine le ainini fo Casino fa apau pau Casino le tu ina nau Valea ia ile mafa fawatina ola ufanau Te lofa she watari O siya mapepela titi Na loka le kapaka ayaru
eva male masini kasino pa pau pau kasino le tukina nau palea ia ile mafau faultina ola ufanau te lofa se watali o sia mapepela titi na loka ile ta avale ayaru eva male masini Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa unga matotu, pesa teo matotino Na ai eto masinele ai ninifo Masinile tau te tala, ai ngeno o mata Mapa ase e oe, ilana ata ata Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau Masini le tau te tala, ai ngeno o mata Mapa ase e oe, ilana ata ata Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa unga matotupe, sa teo matotino Na ai eto masinele ai ninifo Le fale fatupu mativa, le fale tale pe ainga Le tua mali e pe o le suka, ali ilo fa atosina O au masini I ila, wa pele yo mato lima O anei o le lalo langi, o ona pe o le masima Le fale fatupu mativa, le fale tale pe ainga Wa sua mali e pe o le suka, ali ilo fa atosina O au masini I ila, wa pele yo mato lima O anei o le lalo langi, o ona pe o le masima Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa umama totu, pesa teo matotino Na ai eto masinele ai ninifo Na ai eto masinele ai ninifo Na folo eto masinele ai ninifo Sole, eva mali pese, malo le fafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Na tape o apiai o le tui lo la lele ua tu mau I la ua ai e ape a tati e ti e I se pomata to e tala tala no ai Wa e whanai e te alofa wa wha apena fo I se langona ai ono sa ia ua umana Ua faila ufa ai boi bonga Sia uto alua o le tonga O sia li isa whaakisiona O te ilo lava o lo ua lo whamoni O sala le o e o so utofi Stila la, stila la, stila la pumba Stila la pumba, stila la pumba Stila la, stila la, stila la pumba Stila la pumba, pum, pum, pum Pai po ilo ainga le ai se lumana ina o le mativa Wa o fiu I le pai pa ala vela e se so o mai I si masina Wa mai mau o ele na toma se tia I ai ta so sola O fea
lave lave lela matua pa apena na utoya ina o tele ilo apeita pe uatamumu mai ita na singa na ngasia uto alua ai mui mui elo uainga stulala stulala Talo pa Samoa Waule ne yo kasu tialo Awal suia lingila ura kio Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela a Tasi lima iwa tu Whātalo whātui lau whaafunga angale nei tū lau le aso, alo maia o tātou telefone nei o tū whātasia e lau Radio Samoa. E lima ni whaamomoli na maua matau fia le ofiso tiute, o ni whala o whaasaina i le na o le lata le luwa i aso. O se waenga matau tia le whaatupula i o ngā yoinga whaasuru tū la fono, e whaia tau wala mai i whai ngā malanga, e anga i mai le malai waalele whaavau malo i New Zealand nei. O le amatanga o le nei vai aso na tu ina atuai o tātou reporti, e whaailoai i le vai aso tāluai, na maua mapu e whaapango tā mamoli ai, e le ofiso tiute whaape ai ma leo leo, ni tangata anu Amerika i lo lātou au mai whaanana ai o ni whala au whaasaina o le methamphetamine to tono New Zealand. Ma wana au mai to tono ni ato pau, ia pauta whaasaina, e alai ni a fifi. E o atu le tolu se fulu kilo kalama le mamafo o ia whala au whaasaina. I le aso iwa o Novemba na mauai whaamtalanga le ofiso tiute, e ono sfulu iwa tau sanga o se tangata anu ufarani, na whaimalanga mai Afrika i saute, na ui mai i Hong Kong, na ia au mai whanana ai o le 2 kilo kalamo o le mamafo le aisa o le meth. Whaonga ai se awala tau whaasese, e ala i se tusi whausia mai i se laupapa, ua whaulu tala ino le apologize, forgive, ma le forget. E o atu le 5 se lau iwa sfulfaa fe tol se lau le tau po le value o le nei aisa. A ilamatanga o le nei lava vai aso ilo na aso se fulo Novemba na mawai se tangata anu Amerika tol sfulu atau sanga le matua na tau nuu mai i to tono New Zealand se whai ngā malanga mai San Francisco ma na ia au mai ai ni awhiwhi e tol sumaleono po vacuum sealed packages o lo iai le o atu le se fulu male iwa kilo kalama le mamafa o le meth i lona tau e 5.5 miliona ma le tolu kilo kalama le mamafa o le cocaine pe tusa lea ma le tasi le afe ma le 5 tala New Zealand lona tau. Mai nei whaasala veia le ofiso tiute na maua ai le o atu le 5 kilo kalama o le methamphetamine na tawhia ma le tolu kilo kalama o le cocaine. Whamaonia le whaatono le ofiso tiute le malai waalele whaavao malo i au kilani, le maua lunga ma le tele o whala au whaasaina ua maua i te tonu lava i a ole nei tau sanga lua o lua 5. E peo na whaamawina le maua ai o le o atu le onu se lau fitu se 10 kilo kalama o le methamphetamine ma le 3 kilo kalama o le cocaine. O ni whaamaumaunga mata upu ua mautino ai lava le tau mawhai pea o e o lo whaia i ngai winga sortu la fono. E whaulu whale mai ni whala au whaasaina i to tono New Zealand. Ai ua whaalia le ofiso tiute o le angalulu e pea e ta ofia nei whala au whaasaina mai le o mai to tonu o le atu no u. Ua lipotia mai nei le tele o mata upu e awhiai ngai winga o le Aoauli ua tula i mai i Grayland Park e awhiai nisi o tangata lau tele e a ngai atu mō tā whaonga masawaliga. Whamauina o lo msalomia ni tūpulanga talavou o lo whaatino ina ia soli ngātu la fono. Lipotia mai le New Zealand Herald e tolu sfutau sanga le matua se tasi o tamaitai wa fia. Mana ia taua, na whaate ia o ia i le tui ai e se tasi o talavou o lo na manava, a o iai i lalo se la au o lo whaasavili ai, ma mapu iai mō se taimi. Whaamatala e lena a fia e to atolu ni talavou na anga i atu i o lato wila vili vai, ma le tasi sa tau aveina le e-scooter, ma ilona mai tau, e se fulu whaanga i le se fulu male ono tau sang le mātutua. Inisio reporti na mawai foi o nisio mata upe au fiai ni paluni e tumu ni vai po water balloons. Ua tau ai se tasio tamaitai a o fai tau ai sana tusi i le paka. Ma se li ina afia ina ua whana ai e lato nei ni mea whaapapa po fireworks.
O lo whamaunia mai le whaasolo ai o su e ngā leo le nei mta upu, ma ua whautua ina malosi, mōli mau, po nisi wa awhia i nei ngā yuinga, ina ia whaafso tai atu lo lato o fisa. Whaalia tangata nuu o lea whaitu, ua tauau una le toi fia ngai nisi i lea paka, o no popolenga i lea uno a awhia ai i nei whao o ngā lima. Iniso tala o fea ngai pele mtanga luengo leo ma whaafita uli, tu sai maanga le tau tamalii, maanga le tau aloa o e sa whaulu uli i aile au nanga, ai meise tua ingo sol ngā tu la fono tau feusua inga po o sexual offending, a o le ua o maitala i le awhi ai o le komisina ia Richard Chambers i lona solia ai o tu la fono tau taava le awhi, ma le iai i longo o le awala tele. Whaalia na i oe lava Chambers i lona aveta avale masau, e pe ona tau fiaila na taavale ma tu ina atu iai se sala. I riupote e whaapea na tu lai mai le mta upu le toi foi mai o le ali komisina mai se wha o unga na whaatau taia i le aso ono o le nei masina. Ma ua le sawa tele o le alu o le taavale na malanga mai ai o ia. Whamawina sa ia tau aveina se taavale Savilia leo po le police unmarked car ma e se lau se fulma tasi kilomita le tu la na alu ai le taavale i se sone e na o le se lau kilomita lile i tu la le sawa e te tau na alu ai le taavale i le awala o le State Highway lua. Ele i poi pe na alo foi whaamtalanga ale li o Chambers i le mea utupu. Whaamatala i Chambers o se ngai o inga matua i whaavale e tele. O na sa tatau lava ia te ia o le komisina. O na mātai tuina lona ngai ai i lunga le awala. Na tuina atu se sala tupe ia Chambers e valu se fulu tā lani usila. Mana ia talia lava matatongi lea sala. Na whaamalulu le li komisina au iai se whauunga o sui fo o le matanga luenga po recruits. Na ia whaalia fo ile mo mi ai e sui le au nanga. E o lava ia te ia o Natali i ngaio e ngai awhi ai po o le ala vale mta upu. Mai tala mulmuli ua whaate ia le toa tele i le o mai ai o whaamtalanga. I le ono li liu wai o le li taalo o le Brisbane Broncos ia Payne Haas. Mai le lakapi li kia ngai i le uni lakapi. Ua avea ai le mta upu matala upito i mta utia. Malawi loa i taalonga ma whaangata mai au setalia. Whamawina report i le whinau malosi o le whalapotpotonga o ta ua le R360 e tō sina mai manatu o le tele o tangata ta alo i longa i le lakapiliki. E pei foi o no lato whinau ino le lato mawai o le ali i luas fulfatau sanga. Mawai reporti mai le ofisa whaasalau Australia e mawalunga lava talitonunga o le a whirwhilia e Payne Haas le uni lakapi. Ona o le te leo le tupe, o le kone karate e na te mawaina pe a ia talia, e 3 miliona i le tausanga. Te le atu nai lo le tasi tesima le 2 miliona o lo ia maua mai i le kalapo le Brisbane Broncos i le taimine se ia pa ia le tausanga lua o lua iwa. O le mea matautia le nei wha moe a whai ai talia e Payne Haas lona le liwai le uni lakapi. O lona winga e se fulu tausanga le a whaasalai o ia, pe tapu o na ia toe taalo mo le lakapiliki se ia mai a lea se fulu tausanga. O Payne Haas o se alo Samoa wailonga ana tau mawhainga i le liki mo le au a le Broncos. Ai meise ana tau mawhainga i le ofi mai ai to tonu o le au a le tua Samoa. O le a maua se au te lenga o le whai unga le nei alii, le mai a whaatino ai o whaatana noanga ma wheutanga inga e tu sai ma le fuafuanga i nai vai aso o iluma. O tatou telefona mo le nei tu lao le aso whaafitai whaafunga mai tō whaasoifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O le taimere tole mai, spuval minute o te ele tu lai lua, o whapongana manu le atano o le tautua te maita ia le olua ia le ito whinga, mo le penaina o tātou tana i vai padua i mea tutupu, mea ua umana tutupu, ma mea o la tutupu, ma lola ma tautua, sa ponga po i staimi o luma o tātou tana, sta vainga ni tana le tau, o alama o por klame whanga solo. O lo tu malu pela whamawina i au kinani, lua spulua, le maurunga lo iai, au lo au aor sabiriangi ma losi mai sau te siporo pa upo inai timu nisi paenga au kilani supan manu lulpo. O le vainga moa tai au, e le
Mama ia ti ai pe me mana ia tau sole ia apa pe mana ko ka aku ki mu ia longo winga ngole ale o nga kasi do te mo de o le pe mai e pa uti munga a tai au ai pe mai pa solo to la uli na mapa lo su tasi le bela pa mo wina mo a tai au le aso to na lo su lo lona manu le po a winga le tau ele mai le sa ma tango pe wa su la ma na ia o uma ta po ai pa tasi le ali pe mai au au po ni smaenga o au kilani lo su lo le bela pa mo wina le sa malona manu le fiafi e spul ma fa tato pa talo pa si o tato tunu e pele o tau pinangalo mo tato loto sa moro tato tunu o lo pa ulama ti munga o lo awa pa solo tolo tato tunu bela fa moina mai sa mo luas fulo iwa e malona manu le fiafi e luas fulo lima ya manatua pele talo si o tato tunu o lo mapa ti munga e no pa antoa e o ma i le siva deo awa pa ni ia ai o mai lunga la papa so le fa o le se kim ia o fa malu malu mai ti munga ia ke longa o kwala ska o kalo pai ia sa ngone muma se la pie pa tonu inani ta alonga ale fitu manisi ata yao ile lofa malanga le lo ta to tua o se venga na wai ka to roto ro mata po ta naki mano tu o lem ko mapa ti munga lo awo pa so lo ato o se venga po nai wa rapa palms the north ia mnisi baenga no tu ha ise pa e po South Island kalai sete mo no tu ha o lo mana ia lan tau ia ma to nei mar kusela ia o lo ma lua ma nei sabili ma ngai ra saban bali sto baenga na tala tau ia wa lama por klame pa nga solo ina wa tu lai mar tanto tai meo le wa luas por mara minute ua te ai le tu lai lua ile tau tu ne radio Samoa so lima e va tolu a mo mana tolu manuel mano tato tunu ya mana tua na yalom pa nau ya nai matua ya na na pa manatu a pang watu le te mine wa so e sau paka pane pa fonga tunu ya dang po lo la ko e paka ile paka la ba kwa manino mai la kil ya mo nai tangata de ato ton malos ya la kwa le e ku ya ya mo ele sa me ano por Christmas o ma pa na sala o le paka lungo paka na lai o tato tangata ele ato ton manosi ya mo la ma le no te mine alo sa ele le se paka te malo lo ya amelo fa malu lo pa o mai ki mo nga o le ke mo nga ai alu yo le il pala onga tu o mai fa to le men kai to le ma sang sa we so pine sa we so to li ya ale na pe lo ai lo ele li o lo ne il fane fa singa ki e mai pa fo anga fo le weekend man me fo fiafi la tu tau fe au nga venga se o ma no nga lue pa tai le li we o to nga venga ile ne fo yaso nisi wa tau amta li fo nga venga le as ya mes fo le weekend ya fa nia le li na minute se ba mai po nei pa si silanga fi anga mana fanga fa tonga e calcium no ai mai se onisi o pisnisi io e offo loco qua offo le roto loco masole un mako ulo uma maspongi mako ya le okangi mai se kupe Rafaele tengo pie io e no pa mano mai e mungo le neas tu si mai tu pe vai a so uma fa ala mai a o traula na vai olea na la ko ile tu pe vai a so lea sa nga tu pe ta ia pe ole palesa pela tu itu pela au ni usila o le lava mana ya lo wata mai wa pa ai loa ai pa to ko ya ma tua na ma tu pa ai la no po ala utama isamoa
so mai e au matua ai le ma fau fau o i le matanga na ta fa ai poi pole ai o se mea ka i le mama te le ma fau fau o i lo walo Nau au mai ai oi ni usila Manu fa atene o fai ma prolonga oi saloa Na e sila pia lava olo umativa E tele ia luan tu lava i se pongisa Solo tu lava i tua i lo que fai ava O pea fo i la ua ungani i lo utama Pia ule a pa aku si tau le langana Malau pa ata mo e tau le pasala lo ua i papasa Mea i la fai na ta O mea wha pena Se i ala lo whaia Ma se i saia O mea whaia sa nino Ua whalasia Ei puai i masua Ele toe maua Ei puai i masua Ele toe maua Tunga ese malo te pelo Wa o kiwi pa tali mai ana po Oa ule anau sofa ia tu ele mai leo ua elo i le koko Ese sunga malo le ana malo le savali tatu unga tala Watai mawai fulaba e se tangata pa se fa amamo e i le ala I say dear I love you Say find myself Pau ole mea o te papole ai ia awane i e musu Na umi no alava na po Kulai e te pa atali mai i pako Ai na ho te nia uelo utina i na uai no ala tau Ai mai e opo ia te a upo o ngā te a o oi alai na o walu atu Ai se i vai ala ia te oi ele mawai sa upa upa I say dear I love you Say find myself Pau ole mea o te papole ai ne i te i ua e musu E vai i lo upa atau waa Ma le pa a vasi vasi o lo utangata Vai i ai ata na nopo E le to e su e se tau panga pua Vai i ai aua le feita Pa a mali e le lo matua ma le toe ina Sa ulava iai o le sa o le
o se ki kaka e pai so na ma pau pau ma se nganga sunga o tele ai la lafa o mea tuli o so na o le kuata e leilo e lau fa asilo o uana o a isi o loto pai ai atana no po ele to e polonga e saringa o se popo I say dear I love you say goodbye my saruku pai ole me o te popo le ai ia awane I e musu I say dear I love you say goodbye my saruku pai ole me o te popo le ai ia awane I e musu pai ole me o te popo le ai ia awane I e musu Se ponga le tu lofa su ngai wa obono ve pelo. Ya le asisi ya lupongsa. Le alo pula maka ke ua ma peba le au lungo le wana le ua lusro iva minute ona tano le tuna tolu. Ele tautua le Radio Samoa su lima iva tolu a mo mana tolu manuel malo tato tuno umlau tapo inga I maota malawa o tuno mau ya misfo inisi ua tu tolu pe au mga nuenga nisi wanga pe au mga nuenga o pa mal nosi o me taone na le upa ma ai po isi ua ne tau sanga tu anga pe nga nuenga o me po yasa manolo ya ai manolo po le pe pa pe lima va yasa ya na o ma na yau ta pe nanga malau sau ninga ya wa se o ainga ya matu langa I me taun pai ya misfo sau ninga lotu I lea va yasa mo le va yasa ya ta to ma ta la lama matu langa fa pe na ona ta pena na ia ma ai mamau awa e te sili lantu le wolo lo fale ona ngata ila ia talato le wolo fale te mo ai nisi me ele io o ia sila pia ai lu tau wa so before mo ai pa mano for la malo tato no le tato mo mai le ne Aouli le piapi o le aso paraile so fa November lu o lu ni ma ia sanga bi ia pea lo tato tu ai le au no va poi nai pa si silanga le o tau no mai pa si silanga mo o le whaptoa nei mo le Casabet appliances o loo whanga solo. Ea, mua setting 4 fabric, no 4 tolu, ma le no 4 single e lua. Ea, le pe mai ngā le iwa tā nai le vai aso, e iwa tā nai le vai aso, o le whainolo na lua, o le moenga queen size, mai le fitu tā nai le vai aso, ea, o le tolo le iPhone su tolu, mai su lima tā nai le vai aso, ya ma le numero fa o le smart TV lima I nisi ya na le su lima ta line va yaso a pio ane loa le fa pitu fa Great South Road I pa toi toi petanga e tu West Auckland le tolu pitu I va Great North Road I Henderson e a pa mo le over se lau lua lima pa manu o le over se lau lua lima pa manu e a o omi le lua ea malanga ane o Otahu mara KFC ea ai anu por KFC ea kau ea o lenga pai aku ea maksau KFC ea pe o ome numero tasi ea e tanga iane ea ua mapunga ange ea Henderson o le na ea tala nono iai ea maone ngalo ne pa ai loa iai ea sa e pa ponga e le pasalonga le Radio Samoa ea ona mo po lea o sau mea alofa le tautua le Casabet appliances wa si la fia umma le malo le tātou tuno ngang whanolo hone ngalo saulo minga o le tusi o le songa patisei manlo minga o le bao pitipili ea e mawaipa lupenga o Samoa sepo tutui le manoa o nisi o talitu Samoa o ala ngā upu ole matapa I oi ala matai I le whainga o whanam lame pe o whai po I ponga maliu leo te usi ngā o ainga apsel whainga o paolo si I pālo alo whalangingo e kāne sia ma le tele o le ngana pālo alo Pittsburgh tā lane tau o le tātou tusi whalupenga le nai mo le silfia atili Pittsburgh tā la o oma lima sultana ia leo o lima sultana ma le ngā pālo alo
Ya, na lo pisa la le Radio Samoa tolu no pa tolu Hope Avenue in Manukau City in Mawai. Municipam talanga e lelo tal no la ponga fi o mato o pisa e le oiba luon lot silima I batoro numera. O le oiba luon lot silima I batoro numera pe tanga iane le shop Radio Samoa.co.nz pa yesa oka e o tua I moto mlau. O le free lunch po le pana ia o ma inga ia kilani ia pa mau pa le aso va tole na community lunch e mau fu le me aita mapa vevela o le ti vevela po la au aina la malamba second hand I moenga ia manetele o nisi o mea ngā molo mota pa me e mau ai fo le to e mau ai fo face painting o le ale panau Leisa tu pe pa anuai I nei aso o te penaina, ngā rakanga pepa fo e komuanu le akoa. Ia o whela ngai pa iai, ia o le aso losu tolo Novema, loa su tolo Novema le masi nei. Apa le sulua le oli, anga I le apa le loa I le afiafi no whangai pa iai o Eastdale Reserve Avondale Kapaka Longwinga Maua Lei Riversdale Road. Seki. O le whasisilanga mo lato uma e tupunga mai a talata ina nofo ma hui mai tua. Tuinga mala talata ina I matawhanga ulu tongia le panta o loa lala I Samoa, Amerika Samoa, so se tapa o le ke lope. O le awhaiara tātou tānoanga lo na lua I le Church Unlimited Cafe tolu lima po le tolu anga I le lima Teratu Road I West Auckland. Lua suluiwa November lua o lua lima lasto na e sulua I le Aoauli ma tau te bala awatu I le ava ma le whaaloalo pa ia ma le mamalu o tautu langa whaalupe lupeina pio mai tala mai au o lo le awa I mai o le ale pātalia ai po fuanga le tātou ainga poto ia mo se paapsili ia lelo tala noa mai le mato numera I Nisila o lua fitu whanua o tasi lima lua ono, o le olua pitu whanua o tasi lima lua ono, po matou I nei Australia o wha toru lua walu, iba lua iba fitu, Australia o wha toru lua walu, iba lua iba fitu, sainia talata ina, walu sia talata ina, le ala I Salanoa, Willem Palmer, toinga mala, ba lotu talata ina, ea mai popo nusa I Palmer, ia maleanganga whaaloalo. O le a whaia le whaalinga o la e Pasifika o le tatau ia po le malu te poki o Tara Community Centre I la stonai sulima o November I le sutasi le taiao e mwhai ona whai eiso la e wha Samoa whaadiai lau pea po lau manu ia monisipa mtalanga talano ia separena whale olu tasi iwa ona toru o tasi se perena fale olu tasi iwa on tolu o tasi malenganga pa lolo sau lom umma o le pasi sinanga muli mai le kalesia pa tonga ke siana Samoa I va o tupo I pone lupo ma tot pasi silatu le ava ma pa lolo e le maftanga alon pa nau ale kalesia e pa kasa I va o tupo I pone lupo I au kila ne pa pea O le au suia tātou puntanga I le fiafi o le asas puruono November lua o lua lima I le tu la tolu le fiafi o le nofuanga e whaiai sufa a Corden Road I Paputotoi. Whamoe moe le tātou whiloa I si le whaiai I le aso ma le whaaloalo lava paputai sa I nia le nei whasisilanga I tai fono male laulau wa fono mo nisi me fia se le fia atiri ai le mamalu le mamtanga talanoa le oro tasi o valuo Oro tasi o varu o noiva fa. O le oro tasi o varu o noiva fa. Malenganga fa lolo. Ua mai a malenganga fa lolo. Sa mole tu pene leia spai vai a sama se mau. Tam fai lava na ia atoa lio sa. Fai mai alta o tai manta parapala e pisi ar sami tu lo.
e toi pa ua le atu sami. Opo e wharangatai whale, poto tau tai, se la natu yama, whamangano leo ona pe awale atoa, ona whaatinoina, ia ai tonu lava, tātou te maputa pea, mai le pulenga le Radio Samoa, mori le nganga whamanoma whaapatai, le atoa tātou tulu, i le lango mai whaasi, sinanga i lewa yaso, lea masina ma le tau sanga, nia le tua, ai lelo tano i lau ponga pia o mata o pisa, i le oiva, luono lua tasilima i vatoro numera, oiva, luono lua tasilima i vatoro numera. Taimi tula mai, luas furu minute o na tāne o le tula tolu o ni tātou tāna i vai panua, patala patu, na pionga yana nai, Mauama anai, manona male eva mai, kamakawa anga yo mai, ngalo e pama kulo sa longo ma upu ya panlakai, kano fai. Lo bantu uso, au mai alo ngan, ba isa kawi aru sa o le pali. Ya no bantu poli tina yanta ele to le pai li I pele, ya manona eva mai au sa lia male ai ngali fa aptai tele lava, manona male ma apta mai, lo bantu poli se uso, ele trenga ya na utafi, vili fiti, uso, ya o mai angan venga, ya pelaba ang patunuina po I o le uso ane le swapa ya ngai pe mai o wax pas ma moi ba ma e mo ka o le o fo ro tafi e penga mo le penga inga yo ka si le penga e ke kula lo kofi o mo ko po e lo patu mo le uso lo tafi bil piti lo po ya sunga ya so bil piti mal patu Maria man no ma lo Moni au ngā runga le pia pisu, pai maare wha kausi ke kupuas kausu alau tapi, ia lai le ingu, ele kau mawhainga ngā pora au. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngau si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamilinoto mai le kampania le City Car tua tusi tasi dua lua, Lincoln Road, Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga iatu le 5 awha tala. Pe so te mai unia, Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe amanau mia se tawa le fōmolo ainga I le tau malulu. citycars.nz. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo I la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaie te alala I mangele sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantua le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fo I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Alofa Samoa, Aouli nei o kasu ti alu, Aouli sui alingila o le kio.
Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela Tai jure mai spurono minute ona tana ne tona tolu da tolu ona tato tana e mai fanua fanga solo e tato proclame tane tula fa e ona swia po le na foa e le sunga sabea Al Harrington to te mafuta se pai po stai mala fiafi ya tal tonu lama lo mniel malo tato tuno tato anga tu pai ungole neva yaso ya msanga vi ya pelo tato tu pese le faptoa Mona ita maiti a onga, tawa mtene, lofa tele mo o tau, ngana pa aloalo pa maoni o tau mātua, sili o tau pa maoni ile atua, manuia ai o tau o langa lumnai. Le ngana no matasi, so I fua e ai, o tau mātua maola e teito. Awane ngalo, ngoto ilo loto o le tama maritene no matasi na ese lo fie fie lumnai. Wa mpaya na e tau tana, inga ngana e lua, pol tolu, pol pa, ia ngana silia la ngana mita yo to mato e mai se lo fa ta va ole na via to lum na ile lo fa le tua So
maua o se mapusanga le aliie wa o le malama tafia ba ai ino wa fia mai lo uali e so animai mawai o uanga ta tele moe yo uloi mata e a o mafau ya o elefa aola sisila lofa mai ia te au ua o fia maua o salame ai tamai ua o tani atu fesoa soani ia te au to atu lima o tani ua o fia maua o se fesoa soani ola uma ai olo uma losi o vai vai fia maua o se mapusanga le aliie o le malama tafia ba ai ino wa fia mai lo uali so animai e te mio le faa mana tunga a o taulai o uma fau i le la ahu na e foa iai o lo hola e manatu mai ai na o tamo mai leipo ma o fa petai to atulima o tani o fia maua o se fe soani ola uma ai olo uma losi o vai vai fia maua o se mapusanga le aliie o le malama tafia ba ai ino wa fia mai lo uali so animai Se vang ma nia tlainga le pai cho fai lua I to tuli matangi ko e pisi e para men ko le makangi ka wasa longa sanga I o labi ko lo fa to so le pai cho fai lua ma le patroia neta ma no poano nia po le weekend ono minute ona tara le tulai tolu to e na tanto tala I vai fanua pe ona pa ponga yai no forma pe la bola tala na pe atu o to amatala nganwenga o tangata po ye tai matali I se mtanga wenga e mawadu lunga o lato tūranga le pa pe wale spa masino ale lu itau le mo tato le lu itau a me ia mo tato o le upule o le wha maoni e tau tala sa o ia e le pa ngofia e maua e suamania lo so I fua mara ola e le pa ngofia e fo tuina nau o le ola fa so songa le di nei la lang ai fa mai le si o le langi le tat so I fua mara I moni e le se ai te tau lava mai anga I le I te so ani mai e lo tato le ato toa mara vai pe un tupu mai po se tasio le sa bea ma le ola o fai so enga
no tūranga le bām to mai tai I tonu o pisa le leo I New Zealand ia le si anga lea lai kom singa kai mingi ia ta ulu e lai titi sala la ufa longo tu ia e balsuta la ai se laus putasi kilomika le tūranga ngā noel kom singa le ko so Kusa kaung kurse lau mo ko pur sala ai sa sala e balus purta la ia kane no pa ia na o nga sa le ia ka pa po ia pe ngo sala I me pe ingo me o kilomika pe asal ole na ela iti le ole balus le sala le o lima ke o vai lau me speedy no le o ia le o sala I komsina le e pa o le saundoanga o makoa na ngona no fie ia o tautino solo te mano admit le longa fa vale vale tu lo le upunga fa nga inga le o ka ka mo kwa na ngonga long sa o me tonu ale pe ano fa manatu fa ngongo tangiao ia le tala le ma tu spa le tala le wi fa mo o na ta mai ai le o ia mato fa ponga po le fa ko senga ale wi awane to a bea o mo watali ai a bea o ma ona ko spa ko sen o ma ko malingi roi makarong ka manga o ka mo e mai ai pa pe ai wa fa ngano wa ikarong ka ma wa wa uma o le la la uma o sa pai me fa ma dion to ina nau o le ola ai ngai wa tu lo le ngana sa mo o te tau tala ma le pa lo ngutu mo ngai wa le pa po samu I me ai o inga na tupa ai lo na ma fo fa pe mo na ta mai ai le o ia pele o tele anime ai mani o le pale o lo tama ale nevo samu le papua ya no le pelang pa ko sen e pa o ane le o ela kala o to tono le mauta o le lo le wi ala po le lo le un matua te tono o le mauta le tu langa no no fo e mo tama e se va ngai le kala lo tau I umata to me tu la le la kom singa le o trembos le o fa mai o mo kwa yo fa vale valea ma le mele ngo fa yo soli tu la pono o ia le kai ku la pon o le manga yo lang fa ma lo singa amel squad la to la wa o ta wina la wa maka nga o ta wina mai le squad de o le polua le langa alu ta tino le solo te malo I le fe me wo sala mo o te fa vale valea ma le mea na tupu ya te se laus putasi kilomita nga upa ngang le wa over ma le open road kusa wa over kilomita la o I lungo le motorway ka ninge se la asa va me fe lo la lo I kom singa la pa pe o ia le kai ka pia ale nga maua ale fa I ungo lang sa ngo fa ma lie ai o me lang pa o lang sa wo fa ma ni ingo langa langa o kingo solo ka malo wo sala mo o faia malo fa vale valengi mene ko faia le langa du lo tau binai masenga po ia la o tau bina mai o tau bina mai ai ia malu tau binai esel manga me tu tupu mai em kwa lu tau bina ta tau me kupu mai esel manga ke no me kupu mai ai me se o la tau o le wa abe ai tu ri matai la ngona o lo ilalo ilanga pule anga ia mar fa ton fo lau mai ia ai o mai fo o sile ko ka ngaka lea e lalo lo ia le ki mai lunga ngo po pa ka bare bare ma fai mai ang pa ko ngunga aru o ai mai fo o sodi ia tu la fo ale o ke o ia le asel manga yo tala tato te no fo a mana tu natu pe ia tato te mana tu natu ia me tu tupu mai ia nga mo tato me o fa maoni yo ia ole na e kom sina le wa mo ko ka kingo ano fa mo lalo o ia ia umai me tu la pono ale o nga solia a ka se la su ka siero que so pero la alu le mo so ve america so a sa u salanga le bar su kala e wile ia pa penga bural kama lo mo ko Radio Samoa tasilima ivutulu Radio Samoa. Tasilima ivutulu
whaatalo whaatu I lau whaafunga angale nei tūlau le aso, a lumaya o tātou telefone nei wa tū whaatasia e lau Radio Samoa. E lima ni whaamomoli na maua matau fia le ofiso tiute, o ni whala o whaasaina I le na o le lata le lua vai aso. O se vaenga matau tia le whaatupula I o ngā yoinga whaasuru la fono, e whaia tau wala mai I whai ngā malanga, e a ngā I mai le malai vaalele whaavau malo I New Zealand nei. O le amatanga o le nei vai aso na tu ina atuai o tātou reporti, e whailo ai I le vai aso taluai, na maua mapu e whaapango tā mamoli ai, e le ofiso tiute whaape ai ma leo leo, ni tangata anu Amerika I lo lātou au mai whaanana ai o ni whala au whaasaina o le methamphetamine to tono New Zealand. Ma ua na au mai to tono ni ato pau, ia pauta whaasaina, e alai ni a fifi. E o atu le tolu se fulu kilo kalama le mamafo o ia whala au whaasaina. I le aso iwa o Novemba na mauai whaamtalanga le ofiso tiute, e ono sfulu iwa tau sanga o se tangata anu ufarani, na whaimalanga mai Afrika I saute, na ui mai I Hong Kong, na ia au mai whanana ai o le 2 kilo kalamo o le mamafo le aisa o le meth. Whaonga ai se awala tau whaasese, e ala I se tusi whausia mai I se laupapa, ua whaulutala ino le apologize, forgive, ma le forget. E o atu le 5 se lau iwa sfulfaa fe tol se lau le tau po le value o le nei aisa. A ilamatanga o le nei lava vai aso ilo na aso se fulu o Novemba na mawai se tangata anu Amerika tol sfulu atau sanga le matua na tau nuu mai I totono New Zealand I se whai ngā malanga mai San Francisco ma na ia au mai ai ni awhiwhi e tol sumaleono po vacuum sealed packages o lo iai le o atu le se fulu ma le iwa kilo kalama le mamafa o le meth I lona tau e 5.7 miliona ma le tolu kilo kalama le mamafa o le cocaine pe tusa lea ma le tasi le afe ma le 5 tala New Zealand lona tau. Mai nei whaasala veia le ofiso tiute na maua ai le o atu le 5 kilo kalama o le methamphetamine na taofia ma le tolu kilo kalama o le cocaine. Whamaonia le whaatono le ofiso tiute le malai vaalele whaavao malo I au kilani, le maua lunga ma le tele o whala au whaasaina ua maua I tonu lava ia o le nei tau sanga lua o lua 5. E peo na whaamawina le maua ai o le o atu le ono se lau fitu se fulu kilo kalama o le methamphetamine ma le tolu kilo kalama o le cocaine. O ni whaamaumaunga mata upu ua mautino ai lava le tau mawhai pea o e o lo whaia I ngā uinga sortu la fono. E whaulufale mai ni whala au whaasaina I tono New Zealand. A ua whaalia le ofiso tiute o le angalulu e pea e taofia nei whala au whaasaina mai le o mai tonu o le atu nuu. Ua lipotia mai nei le tele o mata upu e awhiai ngā uinga o le Aoauli, ua tūlai mai I Grayland Park, e awhiai nisi o tangata lau tele e a ngai atu mō tā whaonga masavalinga. Whamauina o lo msalomia ni tūpulanga talavou o lo whaatinoina ia soli ngātu la fono. Lipotia mai le New Zealand Herald e tolu sfurtau sanga le matua se tasi o tamaitai wa fia. Mana ia taua, na whaate ia o ia I le tui ai e se tasi o talavou o lona manava, a o iai I lalo se la au o lo whaasavili ai, ma mapu iai mō se taimi. Whaamatala e lena a fia e to atolu ni talavou na anga iatu I o lato wila vili vai, ma le tasi sa tau aveina le e-scooter, ma ilona mai tau, e se fulu whaanga I le se fulu ma le ono tau sang le mātutua. Inisio reporti na mawai foi o nisio mata upe au fiai ni paluni e tumu ni vai po water balloons. Ua tau ai se tasio tamaitai a ufai tau ai sana tusi I le paka. Ma se li ina afia ina ua whana ai e lato nei ni mea whaapapa po fireworks. O lo whamaunia mai le whaasolo ai o su e ngā leo leo le nei mta upu, ma ua whautua ina malosi moli mau po nisi wa afia I nei ngā yuinga ina ia whaafsota I atu lo lato o fisa. Whaalia tangata nuu o lea whaitu, ua tawau una le toi fia ngai nisi I lea paka o no popolenga I leo no a fiai I nei whao o ngā 5. Iniso tala o fia ngai pele mtanga luenga o leo leo ma whaafi tauli, tu sai maanga le tau tamalii, maanga le tau waloa o e sa whaulu li iai le au nanga, ai meise tua ingo sol ngā tula fono tau feusua inga po o sexual offending, a o le ua o mai tala I le afi ai o le komisina ia Richard Chambers I lona soli ai o tula fono tau taava le afi, ma le iai I longo o le awala tele. Whaalia na I oe lava Chambers I lona ave taava le masau, e pe ona tau fiai lana taavale ma tu ina atu iai se sala. I reporte e whaapea na tu lai mai le mta upu le toi foi mai o le ali komisina mai se whao unga na whaatau taia
i le aso ono o le nei masina. Ma ua le sawa tele o le alu o le taavale na malanga mai ai o ia. Whamawina sa ia tau aveina se taavale Savilia leo po le police unmarked car. Ma e se lau se fulma tasi kilomita le tu la na alu ai le taavale i se sone e na o le se lau kilomita lile i tu la le sawa e te tau na alu ai le taavale i le awala o le State Highway lua. Ele i poi pe na alo fo i whaamtalanga ale li o Chambers i le mea utupu. Whaamatala i Chambers o se ngai o inga matua i whaavali e tele. O na sa tatau lava ia te ia o le komasina. O na mata i tuina lona anga iai i lunga le awala. Na tuina atu se sala tupe ia Chambers e valu se fulu ta la New Zealand. Mana ia talia lava matatongi lea sala. Na whaamalulu le li komasina o iai se whaunga o sui fo o le matanga luenga po recruits. Na ia whaalia fo ile mo'mi ai e sui o le au nanga. E o lava ia te ia o Natali i ngaio i ngai afi ai po le ala vale mta upu. Mai tala mulmuli ua whaate ia le toa tele i le o mai ai o whaamtalanga i le ono li liu wai o le li taalo o le Brisbane Broncos ia Payne Haas mai le lakapi ki a ngai i le uni lakapi. Wa avea ai le mta upu matala upito i mta otia ma lawi loa i taalonga ma whaangata mai au setalia. Whamawina report i le whinau malosi o le whalapotspotonga o ta ua le R360 e tō sina mai manatu o le tele o tangata ta alo ilonga i le lakapiliki. E pei foi o no lato whinau ino le lato mawai o le ali i luas fulfatau sanga. Ma wei reporti mai le ofisa whaasalau Australia e mawalunga lava talitonunga o le a whirwhilia e Payne Haas le uni lakapi. Ona o le te leo le tupe, o le kone karate e na te mawaina pe a ia talia, e 3 miliona i le tausanga. Te le atu na i lo le tasi tesima le 2 miliona o lo ia maua mai i le kalapo le Brisbane Broncos i le terminei se ia pa ia le tausanga lua o lua iwa. O le mea matautia le nei wha moe a whai ai talia e Payne Haas lona le liwai le uni lakapi. O lona winga e se fulu tausanga le a whaasalai o ia, pe tapu o na ia toi taalo mole lakapiliki se ia mai a lea se fulu tausanga. O Payne Haas o se alo Samoa wailonga ana tau mawhainga i le liki mole au ale Broncos ai mai se ana tau mawhainga i le ofi mai ai to tonu o le au ale tua Samoa. O le a maua se au te lenga o le whai unga le nei alii le mai a whaatino ai o whaatananoanga ma wheutanga inga e tu sai ma le fuafuanga i nai vai aso o iluma. O tatou telefon na mo le nei tu lao le aso whaafitai whaafunga mai tō whaasoifua. Malaya
Le papa wa mamanu e alala i kei penga mali vale to afa. O la penga na unga e te pola pui pui ai le afio anga. Mai ala e alala ka i e tuanga lu o le tali feta lainga. Le ainga ki tolua fa apea male no fo ai tu ainga. Tole afoa o le sa o au manga. E te tuia ana me o malanga. Lanu o la maseu ta atia. O aku anga fa apae o lua. Samoa e o aku mea toksina. Hei ai o mafua anga. Fale o lolo ula umua wana uilo ai le masala noa. Waingoa ai le malae maale le faa o malo o Samoa. So o se tangata ta ua o le lalolangi e fai malanga mai. O le maota lava o le ano ali i e mua mua ulu fale ai. Sa tui malufi lufi o te tiu ai. E sau i malae le aua fio mai. O tō finga ale tuku sa au mai. E fa atino mea e te fina ngalo ai. Tai tō olo matua tau nangi ae o le wā ae tau tua mai. Tai tō olo matua tau nangi ae o le wā ae tau tua mai. Su tolu minuto wa te ai le tu la e tolu to va ponga le malo le tato tunu au na to tato tala pe ant pena ina to mata ia le lua e le to finga ele foi mai aso pa malo va tai le lua e le to tua tunu ia la tu por to tua le radio Samoa mo tato tala le vai aso spa ponga po ne tala ele mai aso fo. Ia mai se o le via se o nu e pele le loto sa tui mo filofi. Mo le toi o lo faanga se o nu o sa tui mo filofi. Pe lamo tō whaaponga mai ai atu no mauma ne atu no a lopa te le atu. Ia mai se o si o tātou nu o za moa pele o tō pilngano mo tātou loto. So ai sunga to ina malupe pa lele. Ia mai la tō whaamuli mai ai si. Lau ele so i pua e ai. Ola e mai se o tātou nu e pele o tō pingalo. Man wia tātou pōlaunga, e ne fwoi tau sanga lua o lua lima, ia mai se o pio anga uma lama si o tātou tunu o Samoa, lofa tene atu pōrkame, ale Radio Samoa, wia tātou pōlaunga, mai se o tātou malo Samoa, a tō si o tātou tunu o Samoa, ea mātoro ai tau monele atu, no pia i atu no e mau. A solo tanto proclame, lai minute tanto mama e atu il proclame aminatu ele ngana peritania think a minute ea onanga e toi leo nisi o proclame o toi se ia pa ia le tu la e fa ia pas mai po ilea o le fianga le a taua sabea Al Harrington to te maputa se ia pa i po staima le piafi ia pa tasi mai po ilea i pa tini po ia se oso ia sau se panua ia le foi vai aso ia malanga pa lolo ai toi pa ta lo fa te to pa ia maulunga ta to no mai lava i monga maulunga pa ia lava se o pito i titi ta lo fa lava ma lo le pane ma lo sa ta to anga po le weekend o le ne foi vai aso ia pa mia le tua le finga venga sto fia le tua ia lo fa pena on pa no manu ia awa Samoa ta yao pa mia le mo pele mano sitino sili nganga ia walama pa le manuai to vine pia ta waswina le vai so fua
Nia nganga mo ia malona ma lo pa tele atu pa tano patu pe po ia tunu ma mau ia me se lama ila to pa to lia inga se ngase o tino so se mota ngase mota malawa ia lo pa tele atu to mo to mana tua pe o to te talo ia fa mano longa no tato tua e pa iatu pa iane pa ifo mo le manosi tato te nga mo ia malon pingano ni se ainga pe ngai pa no noanga ni se pele ma tanga o motsia malanga maniu a me se le nganga o le li pa talavatu wa po i male trim tai si papa ma ga ya le ngor ga ya va venga mano no ya mano pa manosi si papa se vil male ma pretua ma no fano ma manosi pa marstino atapana saito finga wa mai ya man via pole ainga tapana ma tua man no palo e me sol tanto anga ia to le weekend ole a foi ole o pula mai e fiong pa ia no tanto te le fili o ia lava fili mai tanto o sanga e mita ma pa tai le tua ia ono se tasi po o tali tono se o mato ainga rua ia sunga le lia o ia malua papa male paletua ia Mary Ann ia solipo simiti ni sa ia o male sa mali ale epaka sa maya ile fanga mo ma tanga na po ia male malu le kalesia o sui a pe pole te akono to ina ia mare manu le kalesia sui sa va pena ona malanga mai pe to ono pare tua matausi maua le ma tanga na po ia ainga o sunga le ia o ia marua papa marpatua ia Mary Ann o le sunga le ia o ia marua papa o lon to a o maliu tu lo le ngana le sunga le o ia solipo simiti ni le sa pai langi po longa ia pa pe posisiona to atina o matuna sunga le lia o ya malua papa a o to para tua ya Mary Ann o le sunga le papa ngainga ia baloanga ropati ia lo ngan lue marpatua ia wati ele ekalesia eva clade eva kasai Manukau City ia sunga le papa ngainga ia baloanga ropati marpatua ya wati le malo le kalesia e pakasa e paklait i Manukau o le tuana o le patua ya Mary Ann se maputanga mata ngofie sa tai lava e le sunga le papengainga ia bano anga le sauninga na po te le ia waia o na yo mato ainga o no tuangia po inga nuenga sa o le awai ia matua ya pe taun sa tau mori atu le nei tu ia pe na po se tasi sui mai e ainga sunga le papengainga ia mano anga mawati male kanesia ia sa maputai po male manu le malanga manu mai le epa ka sai sa baya panga matango fie me o le lofo le li ia amata le manuia ta apel manuia ia o le lofo le na le tua se la ngona lava fie po ina ia maso ainga ia pe la bona fautua le tali tu lo le songa le dia wa ia manu papa fe sa wa bala au o le kol na le tua pe saua Samoa po pe an ko lunga malu lo ya de la wa o mana pe ngai wa tau no mali sa mani ya mai Samoa ale kalesia pa po tonga ke sana Samoa le fi anga sa baya e panga ya le o mana faile tana ya o mori atu so ifua ile tau sanga fo ya la va pe na nga ia toi loi pa tonu ina pe an si le pi ai po le singa pe ngai nga ya ma watu i lola ua ngā nui e le sunga le au ya manua papa marpartua ya Mary Ann ya manuia le lua wha moe sunga le au manua papa ya ma le partua ya Mary Ann ma le nopo alo ria po i o lua mātua ta po inga po i sunga le papa ngai ya manoanga ropati marpartua ya wati le kalesia ya pe na po ina e o lua ainga pa ria le tua mo le atu pa malo ma pa tai ele faututanga ma foi tono le kalesia tu la toa la pololoa
pa ia maulunga o le kalesia ia ma se lato foi pa uto tanga le lei o tasi ale to fa ma le pa I unga ia I lato o lato fili mai atu no mau so lato fai fi au le wa me ai tasi o atali o nai o mato ainga ma ane sunga le o ia malua papa malparitua ia Mary Ann ia manuia le sauni atu mo tau sanga pou ia ngai atu lua ngā venga pa tani mai le e pakasai sa vai le panga ia tau nuu mea o manuia pori toi tali watu o a whionga te akono to ina tua mtausi sa malanga mai e mau ala mau basa manuia sa tātou wheno e manuia poi tātou te ai ia saunia le li se lau se lau whiere nei tau sanga pou ia o le apa ua wina le tātou mautanga pese le abatoelo whaanga taito le mamalu o le epaka sai sa vai ato fo ai ia ma sunga le o ia maro papa ma Marian manuia lo fa mo a mai so tapo inga ai inga na lua
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Crabs are very interesting creatures. If you put several of them in a bucket, the moment one of them starts crawling out, the other crabs will pull him back down. So not one of the crabs ever succeeds in getting out. They just keep stopping each other from climbing higher than the rest of them. We humans are perhaps more like crabs than we think. We see a good thing the minute someone else sees it first. Or we try to get even with our enemies and ahead of our friends. But we've got to realize that when we're green with envy, we're also ripe for problems. Whether we admit it or not, most of us want other people to be just a little less successful than we are. Friends are always happy about your success, as long as you're not more successful than they are. But one of the first secrets to success is not to compare your life with others. It's strange. Many of us seem to know how to live everybody else's lives, but our own, even though what happens in someone else's life has nothing to do with ours. Criticizing someone else's garden won't keep the weeds out of your own. Successful people look at life through a telescope and see how great it can be. But small, jealous people look at life through a microscope and only see the faults and mistakes of others. Being envious and jealous of others is just a slow method of suicide that'll kill both your health and happiness. You have a special ability and personality that no one else has. So use yours the best way possible. Stop comparing yourself with others. Birds don't swim, pigs don't climb trees, and crabs don't fly. Enjoy your own natural abilities and develop your own style. Make the most of your assets, and you'll make the most of your life. But only your maker has the key to unlock your potential inside. So why not ask him to take charge of your life every day? It's with his power you can start enjoying the success he's planned for you to have. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oli, oli,
Oli ia ina rii. Se whakamani aleluia worship team mai o tau. Pa mai atu ele tātou proclame pe ona winatu. Ile ngana pera tania think a minute. Spau pompo nama yaso. Pe au dia lianga le leo lo tātou matai. Luas po vanu minute. Tāne ole tu lai wha. Tāne wha. Tāunu ngai po leo se tau tua le au wha tau waa. Patalo vatu po i le tinai a tā ele. Tole pai ali i pele. Mai Australia. Ea, pape po ia Aaron Sila, la wangaro pa kaungano, la walking ia mei por pale. E mo kau kia son. Pasi ni ko la mo le ainga pa tai. Ea, ma puta mai manuia po ia nga bengo toe mai aso. Ea, so ka maya le au pepe piliane ma patua sa masina ma no. A tai mo ham dianga le ai. Ke le pole pe ngase pe le ngase. Ea, ai o mano lo lai. O ngai ka mapo ia ko ngia o ainga me nga le ke sawa ia ka ia ai le o elo malo si pore po ngase pole ia pa manu ro to ia o te male o pepe mole pa pesili se papa se vini male ia mano lava ma puta mai male ainga atapana saito pinga male ainga manu ia weekend pe po le uso ia kalama ainga moa ia mo pa tua ia mai mano fano ya kalama ya wa masangi pa ngor kuka ale ka makanga ale tinale ainga ya ale o le fiafi ya lo panto ya Cambridge da tonu ya mano la ma mai ne fiafi ole o tu langa o meio ta longa players po io lai sa ili ya ele ase si tio mai ele mpai apa pe le abla con io la con kalake lima se la wafe ia ai ke woso mai lai mori mga o mai au le si fo e karapu ia po con Australia breva po tunu e mau e oso mai lai nga fitu se lau lima se wafe ele empalanga ngo pongo foi pe lima se la wafe le a e wa por pe mor ko pe se mano si o kala pe kam ele ya la se si fiata ano ia po pa pe po le bo ka ano le liki ia masania e mawalunga con karate atamba e mawale liki mai fai milionga e o po milionga le union ia le la pi union ale swinga mai le o le swinga mai anga le liki anga ile union o se me panta ai anu yala o mea per masani ai a papela wa kuia de alu yala mea e ke alu kula fongo e te o le court e fai lo court case vo le e fale ko unga ya po yala lo lu nga yo no tuna pena o no le tu wai o le no foi e ko li liu e den penga liu nga se last minute o kurang wa penga e o ka sa ka ano e li wara kon karake na ko ri kai ya le ase me pa ya wo ma fo ni e le no e le pa ta na pongo ya pe o tam pai la asi o tani le ya pen has ia o ro ia o sai tia la tu langa va pena la la kampai wa ke le por 4 milion 3.5 ia la o mana o ia le loto ia o ala o me ia sa bandi ai mai le manga ia apai po manga o sui pa me e mo na ka ngo na ro ia ai ke le fai spa unga ai ke fai ro spa unga ngo ma ro ia e se pa malosi mai po se awala le tauna e anuai ane kusai ma kula pongo o vai me o talong exercise kia ore si e makwa lucia markon kanake le ko mo ai so ruma ono tulang va pena ke le kam ka no va pena e o marka mi la wa pa le ko ngunga ya mo lucia langa preden pata wa pe preden pata le ngai kamaya la wo ko o la ko vola ka anoi mo lum ngai wa lai e tele ia tupe mawai pe la le liu po a swali lenga ko top al ka no mai lenga ro to Samoa ia ngo wia lo me ia la wa sta mai le wallabies ke le po na lang ko pe nga ka ano inga mo le manga yo le va ve o ya lo me ia na fi ne ia le liu mai le kam fai mai pen has ia ko ke le se ko langa pai cost money boy cost fortune po le papa pe ki ko po i lo ia oka so le o le kau o le pale duore me ka kampai ia pa lai manga ia la ko pele ke mingi
ia wala e ka aro ka se la wafe lima se la wafe ka aro le si 1.5 me wo ia a ke o saule kon kala ke la wala o mai kolu milionga mare ia wa mga oro la ba be anu ia o fa stu ai nga e wia le force 5 lo e ma me o so le tu la fo pe la o e si so le o pen ia ka se ia ko fo e vai se le se lo ia ko fa ma lama mai me o mai ke wia ai le fa ia la sui pe ko fo i pe ka alo pe e le likinga se i maonga ange le pisanga e pisai oko yang manga i na ia mana pa la le ko lusu lo me rute ta le tu la pa por tu ia e se ta tango mo ma le ainga lo te le atu se ma lo la si lo nai mria e se ta tango mo ma le ainga ria po anga e tu ta to weekend ta pa una ta to tala i mai i mo la lang e te pena ina pa tu ia mi ria mala la to po ma ia ona pa pena i lo le ona o mano lo suia le tato no fo pa ni pa ponga le tunu ele sunga sabea El Harrington to ma puta io e ai ka ngu o awanga le kusi mai Turn him out to pay for a
Talofa Samoa Waule ne yo kasputi alu Awale suia lingila ulaule kio Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela Solo ese
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Senga lo mafofa sili ai whanga ka na ku waku oe ke alu loa whamau alunga whaming kang wofu ma whaisi ka whanga ka maka kua whakasi whakali ai le whawa ai pangale Salu vale lo kamua opo Au keko Eke pule lava oe lolo A saulia ingano Au e ke anua mau Ma e manga kua figa si o mau Losa o lo tomana Ua umata
Se pangaleo lenga ala flufi le aso tasi sau foi leina muli o lau tusi mo tau lunga I po stau tua le ona whātau wa sa mora tunu pele whāpetai tele le angan lei whamnia le li e me so la singo toi ia o li tia me umo le lofa le li mnia po li tātou po lau atu le weekend ma le sa mua ia iai lo na lofa ma lo na lei o le asa ngana wasana o po le atunu usala ia mana pa mo lava le to nga ke siano e ma ngalo la to ona pa nia le to pa tala batu ya nuti oasa patua lo pa tu ma no le mai e se tatang mo ma no la pa tai pa pe ya rapture le mo my cleanliness ya me la to uma la na ma puta ma ne aso ya le mai e po sta tua le ona pa ta va mo ia tele le weekend ile lofa manga le lo ta tua o le nga sabea El Harrington to te maputa se ia pa ia foi ia se taima le fiafi ia me se foi ia o le sunga satini tu mo vao siki a shuta tonu ia a matai foi lan tau tu le nei aso tai to loto le ona soifua ma ia manuia